वैक्सीन कापथोक्ट्रिबा ग्राउंड फ्लोर द हेल्थ डिपार्टमेंट की सिंधना लेरे वैक्सीन कापथोक्पिबा यागनी सेकेंड डोज और फर्स्ट डोज ओइरसु वैक्सीन कापत्रिबा ग्राउंड फ्लोर द कापथोक्पिबा यागनी
야야 쌍그래 별로 그래 지금 더 이해 못해 아저씨 비열 무지개 옐로 쌍이야 뭐 많이 기다 two line that two I
search law no. Wena na da ke shuna tu. Sete bata putri. Chote bata laro hai ban. हाँ. छोटे बच्चे लारो है. लारो है या. और बाद में तो छोटे बच्चे लारो है. माला खुशी लारो है. cái nó cái màn này chứ đi mua cái nó cái màn này विभाग की अच्छी तरह
May I have your kind attention, please? Our Honorable Chief Minister is on his way and will be arriving shortly. I request all the officials to kindly be ready. Sir, si kitang cingtuk siya.
Good morning, respected dignitaries, invitees, and everyone present here. Lingbi Rakliba Khwaipumna Makpu Taramna Okshari. On behalf of Department of Health, Department of Social Welfare, and Department of Education, with the Department of DIPR and IT, I welcome you to the launch of IT-enabled mega convergence of health, nutrition, and education as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav. May I please invite our dignitaries on stage. Chief Minister of Manipur, Honorable Shri N. Biren Singh, Honorable Minister Shri T.H. Biswajit Singh, Honorable Minister Shri S. Rajen, Honorable Minister Shri Vungzagin Walte, Honorable MP Iningthau Leshemba Sanajauba, Honorable MLA Shri P. Sarachandra Singh, Honorable MLA Shri L. Rameswar Maitei, Honorable MLA Shri N. Indrajit Singh, Honorable MLA Shri H. Dinko Singh, Honorable MLA Shri Dr. Ranjan Singh, Honorable MLA Dr. Radheshyam Yumnam, Honorable MLA Shri Ngamthang Haukip, Honorable MLA Shri Yamthong Haukip, and Shri Rajesh Kumar Singh, IAS, Chief Secretary, Government of Manipur. It is a great honor to have you all here with us today at the launching of IT-enabled mega convergence of health, nutrition, and education, along with the Department of DIPR and IT as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav celebration. May I now request Shri M. Hare Krishna,
IAS, Commissioner, Education and Fishery, Government of Manipur, to please felicitate Honorable Chief Minister of Manipur, Shri N. Biren Singh. Honorable Minister Shri T.H. Biswajit Singh. Honorable Minister Shri S. Rajen Singh. Honorable Minister Shri S. Rajen Singh. Honorable Minister Shri Vungzagen Walte. Thank you, sir. May I request Shri Thank you, sir. May I request Shri Nandakumar Singh, Director, Education. Thank you, sir. May I please request Shri Nandakumar Singh, Director, Education, to kindly felicitate our honorable guests. Shri P. Sarat Chandra Singh, Honorable MLA. Shri L. Rameswar Meitei, Honorable MLA. Shri L. Rameswar Meitei, Honorable MLA. Shri N. Indrajit Singh, Honorable MLA. Shri H. Dinko Singh, Honorable MLA. Dr. Sapam Ranjan Singh, Honorable MLA. Thank you, sir. May I request Shri N.G. Uttam Singh, Director, Social Welfare, to kindly felicitate our dignitaries. Shri Dr. Radhesham Yumnam, Honorable MLA. Shri Ngamthang Haukip, Honorable MLA. Shri Yamthong Haukip, Honorable MLA. Shri Rajesh Kumar Singh, Chief Secretary, Government of Manipur.
Thank you, sir. Dr. Rajesh Kumar. We have a rendition of the state song to be presented by the Roop Rag team. I'm so sorry. I would like to request our Honorable Chief Minister of Manipur, Shri N. Biren Singh, and our dignitaries to kindly light the ceremonial lamp. Thank you, sir. We have a rendition of state song to be presented by the Roop Rag team. Sayhaw isay oina sakpigani Sanalaipak Manipur. Isay sibu ibirakpa laikhidraba B. Jayantakumar Sharma amasung composer na Aribam Shyam Sharmani. May I request all present here to kindly stand for the state song. Sanalaipak Manipur, Manipur, poloy ng di Manipur, Manipur, kay janunggi mani, Narakinaya, tigtap na mga chowbiri, inumbong nagihaw ragbi, singlo na palon karibi, sanglit pijon sipi, chanbi haibi, signalim na matoy ribi. kainayang kogmawoni, sumhadyay oy bisag tamni. Kuraw giahan ba, kung napamoy ribi, natsanaw yung nawkot haibi. Ko'y rumomon ninong lay timi. Sana na itakaw balang, Lupa na kung kontin balang, siyang malatiyana, pisang oibi, manigong mga naibini. Sanalaipak Manipur, Manipur, poloy ng di Manipur, Manipur, poloy ng di Manipur, Manipur. Please be seated. Thank you, Roop Rag team. May I now request Shri Bumlunmang, IAS, Additional Chief Secretary, Government of Manipur, to kindly give the welcome speech. Sir. In this function of IT-enabled mega convergence of health, nutrition, and education, it is my privilege to welcome Honorable Chief Minister of Manipur and the chief guest of today's function, Shri N. Biren Singh. Sir, your continued guidance
especially in these sectors of nutrition, that is social welfare, education and health, have really resulted in the common man, the public, the children getting the benefits up to their doorsteps. We thank you very much and welcome you for gracing this mega convergence program. I welcome Honorable MP Ining Tho Leishemba Sanajauba. Sir, your presence and also being our representative in the Parliament is something we value, and we warmly welcome you to this program. I warmly welcome the Honorable Ministers who are with us today, Sri T.H. Biswajit Singh, Honorable Minister, Works, Rural Development, IPR. So the departments that you hold are critical for the welfare of the people, and we warmly welcome you to this convergence program. I welcome Honorable Minister Education, CADA and Fisheries, Sri S. Rajan. So your department is a critical part of this convergence initiative that we are starting, and we thank you for your presence and warmly welcome you. I welcome Minister Tribal Affairs and Hills, Transport and GAD, Sri Vungzagin Valte. We thank you, sir, for your presence and warmly welcome you to this function. I welcome Sri P. Sarachandra, Honorable MLA and Government Chief Whip, for being with us today. Sir, your experience in the administration and now in the political field is something valuable for us, and we warmly welcome you to this function. I welcome Dr. Sapam Ranjan, Honorable MLA and Honorable Advisor to the Chief Minister on Health. Sir, you have guided us, especially in the health sector, and we thank you for being here with us, and I warmly welcome you to this convergence function. I welcome the other dignitaries, Honorable MLA Indrajit Singh, and also member of the Govindaji Temple Board. I welcome Dr. Radhashyam Yumnam, Honorable MLA and Chairman of Manitron and Manitco. So your presence and your guidance in this convergence will be extremely useful, and we thank you for your presence. I welcome Honorable MLA Sri Ngamthang Haukip, who has a long experience as a minister, as an elected leader. Sir, we thank you for being with us today in this function. I welcome Sri H. Dingo, Honorable MLA and Chairman of the Manipur Building and Other Construction Workers Welfare Board. We thank you, sir, for your presence, and we know that the workers and their welfare is one critical part in improving the social issues in our state. We thank you for being here with us. And Honorable MLA Sri L. Rameshwar Mitei, sir, and Deputy Chairman of the State Planning Board, sir, we thank you for being here with us. I welcome Pu Yamthong Haukip, Honorable MLA, who is here with us, and we thank you for blessing us with your presence today, sir. And most importantly, I welcome today our Anganwadi workers, Ashas, ANMs, and the school teachers. Ehakna Anganwadi workers, Ashas, ANMs, amasung school Oja Singsu, Taramna Okchari. Ehakna video ligna yaubiriba Mayambusu Taramna Okchari. We welcome those who are joining us today through the video link in the different places of our 16 districts today. Ngasi se yamna maru oiba numit amani, because it is a convergence day. Ngasi haiba numit asida yamna hen hanba oina health, nutrition amasung education lam ahum asigi
matangda thabak mayam amata oina as a convergence mayam gi iai fanabagi pulap punsinba oire. We are converging the health, nutrition and education initiatives. Information technology gi mateng na akoi na health, nutrition amasung education gi lamda akoi gi angang sing amasung praja sing bu hen na kanaba ahen ba piba ngamba oirani nakhoi mayam gi matenga loinana. I thank and commend the employees of the Education Department, Social Welfare Department and the Education Department and the Health Department. In fact, this program is also an outcome of your convergence, and as we continue to be converged and work together, I am confident that our people will get more and more benefits at the grassroots level, at the doorstep level. Thank you very much and a warm welcome to all. Thank you. Thank you, sir. We will now be playing videos to showcase incorporation of IT in various fields of work to ensure optimum outcome. We will start with the Department of Health. The first video is about eAsha. It is an application that works both online and offline. Asha and Anganwadi workers will be mapped and enumerated through eAsha, and also members of household can be registered, and village health, sanitation and nutrition day can be planned and generated through eAsha. I request all to kindly pay attention towards the screen. Please start the video. Thank you. The next video is about CMHA, Chief Minister's Health for All, focusing on door-to-door health screening for primary health care and chronic diseases management using handheld devices, targeting citizens of Manipur over the age of 18 years. Health for Old haiba pochi aikoi Manipur da leiriba khungang khudingmak yum khudingmak da sangaga imung da sangaga laina map
मापन की टेस्ट तौगदब सिगुम्बा अखोई चीफ मिनिस्टर की यामना नुसिंगा ओइबा इम्फाल ईस्ट अहानबो ओइना चीफ मिनिस्टर ओइजाबा अखोई पाबुंग बिरेन सुकी मति थागतचरी लोइना लोइना येमगा लोइना हिदाकसिंग असिजु फ्री ऑफ कॉस्ट फंगजे मसि लायरबिगी यामना तसिंग बा टेंबांग मनि हाना होजि हंदकी सरकार अनौब बीजेपी की जी याम नुवाइगरे युम चंगना डॉक्टर लादना युमदा सोलना कया येंगिरबजे अखोई सुकी मति हानिंगा लेतना नुवाइजरे ngasi laibisida hiki mate ai nuaijai sim bosin ne sabo thagachari loina na ma sumaina koi ngamjada ba lekela gi sumai jum changa gi yusida hiki mate ai unsisida mabu ado akhoi imaje jahi kon hena na raga la phaje sum chatpagi awa su laire de inda la ga ni indi base si su yam na khoi sa si mu yam thagachari ai gi na de gi ado mamangda amukho sumana tawbaje thengna de handa kisna han bani aina sum isda sum yum panjara pade thengna baje ado si yam nungai jere sa sem bo aina halinga lekana agi side tagi thagat khongdok jare BJP yam thagat ki khongdok jare agi mota अखोइना हेक वोटिंग राइट फंगकपदगी मणिपुर दा अमु तम इसुम थाबसे असि हाजिन ꯉꯁꯤꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯁꯤ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ Thank you, Modi ji. The third video shows achievements of National Health Mission. Please play the video. National Health Mission Manipur gi makhada paikhalakpa Ayushman Bharat Health and Wellness Center Manipur gi makhada chahi gi oina Health and Wellness Center sing asigi ngasi fawbada Health and Wellness Center chanigatara chalaiduna lakli chahi asigi March 13 fawbada Ministry of Health and Family Welfare na chada chama target yawba ngamkhre ngasi aikhoi gi status sida community health officer chani humfuga manga leiba ngamle amadi hairiba community health officer sing asi Health and Wellness Center sing asida thabak tawduna lakli amasung atopa 6 base ki community health officer yankhai ga taruk amasu thabak tawhana ba thawrang loisile status sida community health officer punna chahum kungamathoi leiba ngamle Government of India na Health and Wellness Center Jamri kuntragamapan upgradation gidamak ayaba pikre amadi National Health Mission Manipur gi makhada listing ani taraga nipan da beneficiary listing yankhai taret chahumga marida kanaba fanghan khiba adu listing ani kungamathoi da beneficiary lakama listing marifutara mathoi Chatruk Marifutara Nipanda Kanaba Fanghanba Namlakli Pradhan Mantri National Dialysis Program asigi makada in-house dialysis unit tareta District Hospital Mangada free dialysis service mai pakna pangthok pangamkhre PMNDB gi makada anaba listing nipan ga chamapan kuntraga manga registered tawba ngamkhre dialysis station listing taragama panchamaga kun paikhat pangamkhre hauzik thangnariba COVID-19 pandemic asigi matamda free dialysis station kaya ama mai pakna paikhatuna lakli National Program for Prevention and Control of Cancer Diabetes Cardiovascular Disease and Stroke hairiba asigi makhada population based screening of non-communicable diseases achievement singadu mangda utliba graph asina takli miron bimama singamari leinana paikhalakliba program sinkhara pallabada Janani Suraksha Yojana Reproductive and Child Health Village Health and Nutrition Day Janani Shishu Suraksha Karyakram Pradhan Mantri Surakshit Matriva Abhiyan Maternal Death Surveillance and Response Review Process Lakshya Certified Addition Counselor Midwifery Surakshit Matriva Ashwashan Amadi Atayna Chingbasing Lever Room Amadi Maternity Operation Theater Singda Henrik Jackson Thaurang Laukhatnaba Ministry of Health and Family Welfare gi makhada Lakshya Initiative Scheme gi manung channa stat asida angang unabagi damak hospital da pukhalakpa miron bisingda ahen bamityang changduna lakli listing ani taragamapan gi December taragani panda Chief Minister of Manipur na Lakshya program gi makhada hybrid model obstetric high dependency unit
ICU Jenims Hospital da haudoki. Rashtriya Bal Swasthya Karyakram ki makhada laiba congenital heart disease singe beneficiaries sing adu makhada utliba graph asina mayek sengna takli. Rashtriya Bal Swasthya Karyakram ki makhada laiba atopa diseases na nariba beneficiaries sing adu makhada piriba graph asina mayek sengna takli. State Blood Cell National Health Mission Manipur ki makhada laiba apunba licensed blood bank sing ahanbada government sector da RIMS, Jenims, District Hospital Thoubal amadi Churachandpur, Chandal aduga private sector da Sija Hospital masiga loina na apunba component separation unit ahum ahanbada RIMS amadi Jenims, Sija Hospital National Viral Hepatitis Control Program asigi makhada listingani kungama toy July kungani panda haudokiba hepatitis B treatment amadi listingani taragamapan July kungani panda haudokiba National Viral Hepatitis Control Program Child Health Program asigi makhada fanglakraba singthaningai oiraba milestone achievement khara pallabada listingani kun January kungamari da Social Welfare Department asinduna City Convention Center da pangthokiba E for Betty Bachao Betty Parao gi sarupama oina Adolescent Health Told the Honorable Governor Amadi Chief Minister na lengbirakuna program asibu mapung fahanbiki Amadi listingani kun gamathoy March taragamada City Convention Center da Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram Adolescent Health Kimakada Honorable CM na Menstrual Hygiene Scheme Odopiki Nakalama Romda State COVID-19 Community Engagement Team na sige makada listingani kun July Marida web portal www.covidstorymanipur laibaga sige Honorable CM na hodoki Amadi Advocacy Program on COVID-19 Vaccination for Panchayati Raj Institution Food Business Operators CBOs asina chingba kaya sige state amadi district level da program kaya paikhatki NIDDCP imakada nga sifawbada fanglakraba milestone achievement kharadang pallabada state IDD monitoring laboratory operationalized asigi makada urinary iodine estimation amadi volumetric salt analysis sinasi mai pakna pangthokpa ngamduna lakli The next video is from Department of Social Welfare, introducing Poshan Abhiyan, Poshan Tracker and various other welfare programs taken up by the department. Video please. Department of Social Welfare, Government of Manipur na Samasa sida sothana leiriba nipi anga ahal oiraba amadi differently abled miyoi singi tongan pi yaifa thorum kaya paikhattuna miyamda kanaba kaya piri पोषण अभियान हारिबा स्कीम असे भारत की प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2017 दा होदोकपिदुना 2022 फावदा मेल नोरिस ओइबा अंगांग लेतनबगी पांदम थमली मिशन असिगी मखादा अंगनवाड़ी सेंटर सिंगदा अंगांग सिंगे अरुंबा अमदी अवांगबा ओंथोक्तुना moderately acute malnourished नत्रगा severely acute malnourished यावरा यंगथोकपगा लोइनना अनाबा अंगांग यावरगना हेल्थ डिपार्टमेंट का खुसमदुना जेनिम्स दा लेबा न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर दा लाइंगबगी थबक चथरी अमदी malnourished यावदनबगी दमक अंगनवाड़ी सेंटर सिंगदा मिरोलबी नुपी अमदी अंगांग सिंगदा मिनरल अमदी विटामिन यावबा चिंजाक येली अंगनवाड़ी सेंटर दा तौरिबा थबक थौरम मयाम असी पोषण ट्रैकर दा अंगनवाड़ी वर्कर सिंगना मिनिस्ट्री की पोर्टल दा हाकटली हाइबा पोषण ट्रैकर ऐप असी गूगल प्ले स्टोर दगी इराई लाइन डाउनलोड तौबा याई मसीगी दमकता डिपार्टमेंट ना अंगनवाड़ी वर्कर सिंगदा स्मार्टफोन पीबा हौरी टेक्नोलॉजी असीगी मतेंगना हौजिक्ति लेंगांगना malnourished ओइबा अंगांगी मसिंग अंगनवाड़ी सेंटर सिंगदा अंगांग सिंगबु फजना यंगसिन बिरिब्रा हाइबदु लाइन खंगबा ngambगा लोइनना लेंगांग असु थबक थौरम कया प्लानिंग तौबदा अमदी पांगथोकबदा खुदोंग चाहली प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हारिबा स्कीम मसिगी मखादा अहानब मिरोलबी नुपी सिंगदा तांकक अहुम थोकना लुपा लिसिंग मंगागी सेंथन पीरी खुदोंग चाबा सी लौबिनबगी दमक मनाक नकपदा लेबा अंगनवाड़ी वर्कर नत्रगा सुपरवाइजर गा तानबी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम असिगी मरुओइबा पांदमदी निपी मचा पोकपदा हराव तयाम्बगा लोइनना मखोइबो हिंगनबा महै मसिंग तमननबा अमसु हिरम खुदिंगमक्ता सरु याहन्नबा होटनमिनबनी मणिपुरदा थेंगनरिबा मरुओइबा इशू अमा ओइरिबा ह्यूमन ट्रैफिकिंग असिगा मरी लेनना
ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯨꯄꯤ ꯀꯌꯥ ꯀꯟꯗꯨꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯎꯖꯋꯥꯂꯥ ꯍꯣꯝꯁꯤꯡꯗ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯍꯟꯈꯤꯅꯅꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌా ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤ꯫ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯋꯥꯟ ꯁ꯭ꯇꯣꯞ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 13ꯇ ꯍꯥꯡꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯨꯝꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯐꯝꯗ ꯅꯨꯄꯤꯗ ꯇꯥꯊꯤ ꯇꯥꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯕꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯦꯗ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯂꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯤꯃꯦꯟ ꯍꯦꯜꯞꯂꯥꯏꯟ 18124/7 ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯕꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯒꯅꯤ꯫ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯍꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤ꯫ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯍꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯍꯣꯝ ꯀꯌꯥ ꯍꯥꯡꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯍꯜꯁꯤꯡꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯂꯧꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯦꯜꯗ ꯂꯥꯏꯟ 14567 ꯍꯥꯡꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤ꯫ COVID-19 Affected Livelihood Support Scheme ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ COVID-19ꯅ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯕ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯨꯄꯥ 5,000ꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯄꯤꯔꯤ꯫ Persons with disabilities ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯥꯛꯂꯧ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯑꯦꯗꯁ ꯑꯦꯟड ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏꯌꯦꯟꯁꯦꯁ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯂꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯂꯤ꯫ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯡꯂꯤꯕꯗꯤ ꯅꯧꯔꯤꯕ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯆꯨꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯣꯟ ꯁꯥꯏꯀꯣꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯁꯕꯁꯇꯦꯟꯁꯦꯁ 2019 ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ꯫ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯕꯤꯅꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯍꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯦꯌꯔ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ, ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ICDS ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯆꯥꯏꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯌꯨꯅꯤꯠꯇ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯟꯅꯕꯤꯔꯤ꯫ Thank you. Next, we have a video from Department of Education introducing the statewide integrated education management system and digital learning platform, which is envisaged as an integrated web-based application to provide a single interface to parents, students, teachers, schools, and state government administration. Kindly play the video, please.
Thank you. May I now request Dr. Rajesh Kumar, IAS, Chief Secretary, Government of Manipur, to please give the keynote address. Honorable Chief Minister Manipur Shri N. Biren Singh Ji, Honorable Member of Parliament Rajya Sabha, Honorable Ministers, Honorable MLAs, Senior Officers, participants, my dear field workers of Education Department, Health, like ANM and ASHA, and Social Welfare, Anganwadi workers and helpers. Today is a great day because perhaps in the history of this country, it is for the first time that 3 key departments, that is health, nutrition and education, have come together and will work through IT platform for e-health, e-nutrition and e-education. I would expect a big round of applause from the crowd here and in the field, the DCs, for this unique program. I am also acknowledging the works being done at the districts right now. All deputy commissioners are holding similar program after this also, and we are connected through webcasting with teachers, all ANMs, all ASHAs, all Anganwadi workers, all helpers, CDPO, supervisors, MOs, everybody is participating. Not only this, the beneficiaries of social welfare, health and education, students are also joining. It will not be a wrong estimate that more than 2 lakh people are watching this program, which is going to change the governance into health, education and nutrition sector in the state of Manipur, and we will lead from front and make an example for the whole country. I am quite optimistic because Manipur people are highly skilled into refined work and IT technology use. Poshan Abhiyan, the name Poshan was given by the Honorable Prime Minister himself. It means Prime Minister's overarching scheme for holistic nourishment. Even the logo, sir, was approved by the Honorable PM himself, and its tagline is Sahi Poshan Desh Roshan. In fact, we wrote Bharat Roshan, the Prime Minister cut and made it Desh Roshan. It means right nutrition, shining nation. Nutrition is key to success because if we all remember, when the government came in Delhi in 2014 under the leadership of Shri Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister, he was giving a key mantra: the demographic dividend of this country has to lead into the economic prosperity and growth of the country. Ours is a country of young population. When in Japan, Korea, Europe, people are aging, it is a time to capitalize on our youth, the next generation, to add to the GDP of the state and the country. And for that, it is very important that we have a life cycle approach. And adolescent girls, when she grows, she gets married, she becomes mother, the child in the womb, the child's nutrition that time, and mother's nutrition, and after birth, vaccination before birth and vaccination after. All has to be taken care, the diet, the dietary diversification, what kind of counseling to be given, how many times the workers have to go to the beneficiary's house, how many times they have to come to the medical centers or Anganwadi center for antenatal checkup or getting immunization. It is all so relevant because India has still very high rate of stunting, undernutrition, and more than 50% population is anemic. Now in a huge country like India where the population is now almost reaching 140 crore, there has to be a technology to bring synergy and also have pointed monitoring of the nutrition and health status as well as intervention. If I take Poshan Tracker, which our Anganwadi sisters will be using, it will help them decide about the field visit, when they have to go to house, when they have to get the immunization done, when is the monthly village health sanitation nutrition days held,
which child is undernourished or severely malnourished, which adolescent girl is anemic. All those testing is done at Anganwadi center, where ANM, ASHA, supervisor and Anganwadi worker, 4 functionaries have to go every month. And our district administration and the district level officer should ensure that this system is restored. The software will tell you which center has been opened, which is not open, when the take-home ration is given, not given. Complete accounting and transparency will be brought. It will also streamline the administration. It's a job tool. Instead of filling 11 registers, making growth chart, the worker can use the mobile phone in offline, online mode and feed the data. And right from the state level up to district level, block level, we can know that which child has to be attended, which mother has to be attended, what is the work to be done. Now, health is so important. The Anmon ANM online system has similar features, but it tracks the pregnancy, the antenatal checkup, the immunization of mother and birth. Both systems have to talk to each other. And that is why this convergence is required, so that the efforts of ANM and ASHA, on the other side, efforts of Anganwadi workers are synergized and the best results come. In these software, there are counseling videos embedded. What kind of food to be eaten, when to go for vaccination, when to take iron folic acid, what are the side effects of iron folic acid, why should you go for antenatal checkup. Now the quality of counseling by the field workers becomes very unique, and the softwares have been translated into the local language. So it will really help us to improve the nutrition of the children, adolescent girls, pregnant ladies and population at large. If we can attend to this, our next generation will be brighter, more intelligent, more healthy. And that is why the Honorable Prime Minister lays so much of emphasis on nutrition and health. And we are so lucky to have our Honorable Chief Minister who gives us so much of support. I want to confess that it was his directive to all of us to bring synergy between health department and social welfare, and also bring education in the system, because from Anganwadi children, they go to the school. So this education software, e-literacy, which is being launched today, will add to the Anganwadi system, and also we can further scale it up. Today's launch is specifically for class 9-10, but sir, we will go for the primary education also. I want to mention today that in Poshan Tracker, 11,500 Anganwadi workers, in ANM online, more than 2,000 ANM, in e-ASHA, more than 4,000 ASHA, and in education, 5,000 tablets to the children of class 9-10th will be distributed after today's launch, and we will keep scaling it up so that Manipur becomes digitally connected as far as the 3 sectors of education, health and nutrition are concerned. I will hold myself here because we would like to hear our Honorable CM who is leading from the front. I just want to mention the CM Health for All is a very unique initiative of the state government directly led by the Honorable CM Shri N. Biren Singh Ji, and we are going door to door to see the health condition of people. It's not only the checkup where the medicine is also given to the people who require to be given some medicine. This will be a game changer, and our people in remote interior areas especially will be helped a lot. I am going to conclude with these words because time is limited, and we like to hear from the Honorable Chief Minister more about this program. The last thing I want to say that after this program is over, similar program that Deputy Commissioners are organizing at district level so that it is scaled up and rolled down from the state headquarters to the district headquarters and goes down to the block and below. I wish all the best to all those field functionaries. First and foremost, the ANM and ASHA, Anganwadi worker, Anganwadi helpers, and our teachers who will be the key to the success to the program. I am very sure we'll succeed and set a model before the country to adopt. One more thing I'd like to mention, that the Secretary Education of Government of India has faith in Manipur. She says Manipur's e-literacy contents are very good. They are very keenly watching success of this e-education program, and if Manipur can set a model, they will replicate it across all the country. They have sanctioned this project specifically to Manipur's, seeing our eagerness and keenness to do it. I wish all the best to everybody. A good future to all of us. Thank you so much. Good day.
Thank you, sir. Our next program is launch and distribution of smartphones and tablets to various frontline workers and students. Anganwadi workers mayam sem saduna lebinaba ningsingjari. Okay. Okay, sir. A little change in program. May I please request Honorable MLA and Advisor to Chief Minister, Dr. Sapam Ranjan Singh, to kindly give the speech. Aidi wangang bagi program do the yaw the way color anyway. Ngasi 75th year of independence kamari lenana Azadi ka Amrit Mahotsav Government of Manipur na sinbiduna IT enabled mega convergence of health, nutrition and education programs ada chief guest on a links in biriba akwai kwai pum na munai kai kumna jariba Rajya Sigi Honorable Chief Minister mingwena hankacharabada Sri N. Biren Singh, Honorable Council of Ministers, Honorable MP Rajya Sabha, Honorable MLAs, Chief Secretary, officials, Pundamak, friends from the media, ladies and gentlemen, akoigi technology chawkhalak pagi matungin na ngasi platforms yi yamna unique oiba akoigi yamna society ki damakta miyoi khuding mak ki damakta khan ba ngasi platform ne na akoigi converge tawraga health, social welfare, education. Yamna marueba department of homegi convergence ama tawraga Manipurda leiba praja pumnamakta kanaba pina na mai damakta sin liba program ni hadana khanjai. Yamna innovative oiba program seda akoi ngasai honor akoi chief secretary na haibi ge bedo Chief Minister's Health for All habisi. Sum mapalum dagi akoi sum wari sabakanda. Yamna appreciate tawba. Sigi health ki sigi programs ji yam grassroots akoi individuals household da chatlaga tawba yamna innovative oiba programs si ayamana sum interact tawba kanda so yamna appreciate tawba. Yamna kanaga tawba program ne hadana sum moigi wakhalon sum thambirai. Akhoi mayamna pupnamana khanbinare khwaidigi maruoina grassroots akhoi health sector kisida grassroots yamna functional yamna function yamna tawbiri badi akhoi asha jingi workers na handaki akhoi covid ki laina lai chatsida moina kari low role lobigi ge habado akhoi khwai pumnamana khangminare yam samna habada aigi constituency isamaki constituency da asha jinga mainly case ama lakba kanda my first point of contact is with the asha workers pumna makka aiga WhatsApp group semaga sigi case positive ore then how do we approach kamaina patient hoziki positive ore ba patient to kamaina akhoi adudagi kadai da thamgani whether community home isolation da thamgadra natraga symptomatic oiba patient ngai du karamba akoigi covid care center da thamgada natraga serious oiga na karam hospital da thamgada ge haido akoigi asha workers ANMs duga akoigi jaga du leiba medical officers ke mayam duga yamna coordination leina thabak tawba amangam ki brain khane adugi damak tene ina asha workers sing yamna achauba role ama lei haise adubu sigi scheme
यामना इनोवेटिव स्कीम होजिक CS ताइना समवारी सानाबदा इजा हाइजबनी अखोइगी ngasigi kainos why not we link all with the Aadhaar systems link to kansida Aadhaar sida akoigi ashas na pai bisu link to kalaba CM's health for all link to raba CMH automatically link to re then hosiki unique ID ma create to guduri ba unique ID ma tholak kaduri ba hosiki unique se dum hosiki Aadhaar card no oidori ni then akoigi Manipur ki population is just hardly 28 to 30 lakhs 30 lakhs ki population mioi khuding maki health profile ama khangba matam dadi then akoigi Manipur ki health systems it will be one of the best in the country have the haiman batho ena khanjai manam the sigi jang link to bang amagadi manam the handaki covid na riba matam du akoi mayam na covid na baga the first question doctors mayam na hangbaji comorbidity labra maji diabetes labra hypertensive labra natraga my cancer ki keno labra atai kene kai lagi have first question ne ba hangi se adu again health profile ama akoina phajana thamba profile of every individual hosiki Aadhaar duna magi unique ID do oiraga link keno toba kandade then akoi in case of any pandemic ogi oyo amo ogi por just at the click of a mouse patient to give maram do da hosiki mioi do gi maram do akoi loina khangma ngam ga doine ana sigi keno see it's a yam holistic approach ni it is just not one department health se khangna te ngasa anganwadi workers sing is a role sing is doin IT enable loi banina so Asha sing anganwadi workers sing ANM sing nurses atopa sing ji kitang hojik tech friend tech savvy oi da ba yara roi hoji aram de hoina link to tawraga hojik online the akoigi target khraga loina patient khuding ki profile ji mioi ba khuding ki profile ji khangna na bai da makta sarak ba akoigi convergence program amani ana sigi it's a game changer sigi can also the once ngasai bigi bado once this becomes successful and to be successful akoi mioi khuding maki the ANM or ashas or nurses or doctors or education ki akoi ki anganwadi ki social sector ki duga akoi ki education ki field la riba any sigi is the yauriba involved to guduriba mioi khuding maki you have to be committed you have to be sincere hard working with regard yes akoi na tawrize akoi imalam da Manipur gi damak tani haina khanbi ragadi sigi programs yi yamna aphaba asai de kwai de maroina committed oiba ma haibado aduna ai appeal tawjadem gadi sigi convergence programs da it's a mega convergence programs da involved tawgiduriba akoi gi mioi pumnamak yamna committed oina with sincerity tawrga akoi gi imalam da Manipur akoi gi government BJP led government na 2017 ki March ki tang taraga manga the honorable chief minister na lepalaitana ke state ki damakta jaga khuding makta Manipur ki corner khuding mak chaukhot na bai damakta health sector da every sector da chaukhot na bai damakta hona biriba programs akhoi mayam yamna committed oina thabak tawminaraga yamna successful over programs o henje duga imalam dam Manipur yamna chaukhot pa Manipur ana ek laitaba Manipur yamna nungai ba Manipur akhoi healthy Manipur ama oina da bena ta akhoi khwai pum da makna hona mina si haijaraga swaida tension jage khwai pum da punolok na khoram jari thank you jai hind Thank you, sir. I now request Honorable MP Rajya Sabha Inningthau Leshemba Sanajawa to kindly say a few words. I mayam punamakpu ahan mata khurumjari thodog hendongna ngasige sigumba yamna koigi unique oiba koigi mega event haijaba tare sigumba function asigi koigi chief guest oina election biriba koi punamang ni kai khumnajariba Manipur gi miyam gi chief minister Sri N Biren Singh han bada ikai khumnajari
loina honorable minister sing aduga honorable MLA sing chief secretary yaubiri aduga hariba koigi mega event asige soba koi thodang lobiri ba department ahungi dugumba koi head sing staff sing punamak aduga thoido hendona mangde lengjin biriba koi health worker sing asa sing aduga punamak aina amamam tangoina ming hangka chadraga sumayam punamak pu ai kurumjari ai yam tena ai matam logjage koi honorable CM su yaubiri aduga mari leina ba koi minister sing su yaubiri benina makhoi dagi henna yam details soibadu mayamna tabiu aigedi yam tentang na ngasi gesi yamna koigi innovative oiba aduga ngasa haibi baduni koigi chief secretary na koigi bharat tasu india da su masi atopa state sing na tamjaninga weba adugumba program am oigani na takpi gi basi ai masi yajaningi maramdi koigi manipur si picture aga su ekoi si mamangai da gisu hauna yam thajadana ekoi si tongan ba anoba pot anoba wakhalon mayam puthok pa dugum state amani adu maina khwaidagi maruiba ekoi gi honorable prime minister na yamna ekoi da su he haibi ba ekoi gi ekoina ngasi politics toy bese ekoi miyam gi damakta ni miyam gi seva tawuduni ekoina ekoi lai tudona ningdana khotna du tawdru miyam gi damakta penaba tawdo madu ekoi gi thawni aduna covid ki matam da su mayam ubiri baduni ekoi gi honorable prime minister honorable chief minister gi makoi gi lising makhada ekoi gi leijari ba MLA sing minister sing aduga laiba punamak se amata ekoi yum da tuminna phamaga leite ekoi na ngamjaba mioi bagi seva tawna bagi damakta ekoi isasi narak pa yai haibasi khangna ekoi miyam gi aduguma marakta chalaga seva tawli aduna ekoi gi honorable prime minister na ekoi gi chahi humdra manga suba ekoi gi bharat ki adugumba ekoi independence phangiba aduga hoji su azadi ka amrit mahotsav haina koi pangthoiba asiguma thoroma sida yamna man importance pibase ekoi gi pikliba ngang sing aduga ima ibel sing adu ahal lorba sing hariba ekoi society sid lairiba sigumba ekoi gi mioi kanglubase masida makoibu masa mahu phana thamba aduga machi oiba adugumba chinchak pijaba aduga khoi gi angang sing lakadoiba tungi yumbi oigadoiba sing se makoibu matik chana mai masing tamalaga ekoi gi semba tungi adugumba afaba india ma afaba manipur ma oina sembada masida miyang changu haibase ekoi honorable prime minister gi adugumba pautak ni aduna masai ju haibi gre masi thoidongna ekoi gi masina maru oina piga dori si ekoi gi arapa ekoi gi khungang sing adu arapa sing gi manung hanjan singda ekoi gi IT gi matengna ekoi gi angang sing sida imaibel singda alaman singda makoi gi masamu phanaba adagi makoida machi oba chinjak pijanaba adu koi angang sing matik chana semnaba ngasa haibi baduni koi e health adu e nutrition adu e education masi pibagi potse aduna aina yamna sangdok chadraga su sigumba mioi bagi tasengna ekoi gi seba toba adugumba laingak haijaba tare ekoi gi manipur state ta leriba sisu koi honorable chief minister na lusingba sigumba BJP led government aduga koi bharat ki wana leriba Sri Narendra Modi na lusing bas kuma government je tasengna masigomba government ani sigi state ki amasung center gi masi government ani sigi makhada ekoi se makoi gi part amoina indirectly ekoi MP amo oina leijaba phangjaba se ekoi tasengna chauthok jai yamna nungai jai miyo bagi seba tobada ekoi na pamjaba do madu khara makhai di ekoi da madu gi nungai badu phangjai aduna sigi pangthoiba mayam se masigi mayek larba khudam se aina handak ekoi honorable chief minister gi magi matung injaraga ekoi arap mafam singda go to village go to hill adagi koi gi outreach program sing mayam ma yaujaba matamda mafam duda lairamba imaibel mayam ahalaman sing adagi like su tamba phangjadaba adu disabled sing aduga koi mapureba leitraba ekoi lukhrabi sing adigi subam nobam khangdraba naharul sing mayam amada hariba program sing asina piriba khudong chabase
masi ujau matam tasengna aikoi chautok chau phawi ngaramak ai honorable chief minister gi matung injaraga koigi yamna koigi lapa adugumba koigi Ukhrul district ki koigi western side lomda leiba LM block aina dum ai tongom pham tu da honorable siang bu chachai koi outreach program ama pangthokpa maduda hairiba mayam se loina miyam da benefit se pirami aduda yamna pungning nungsiba amakak pungning da sauthok chaba si oiragadi khoina miyam gi damakta khara makai tawjaba se miyamna thamoi sengna madu yabire haibagi wakhalon amaka ekoi da phaujaba si kaino da ngana honorable cm na hek mafam du yoksan bada koigi khungi get hai batare khungi thong hai gatra mada imai bel mayam lepaga honorable cm bu ngai rega leirami honorable cm na hek mayam ngai budu da gari khamu har gari khamu kumthaba matam da imai bel mayam du harau dana honorable cm da khut sok tan khotna tawi adu da imam khangna hai ngasidi aikoi gi LM block se anouba mayol am songe namar hai masini ko aikoi na ngasai gi hariba aikoi gi laiba aikoi gi yamna sahi manga su mapung phajadriba Sri N Biren Lusingba Singmaga men asina aikoi gi miyam da piriba miyam gi tawjariba sebasi harawi makoi sahi nifu hena hariba mafam sida aikoi gi sigumba government gi khudong chaba mayam se sigi health gi nutrition gi education gi danatana atai atai mayam se masi yauram drabani aduna direct sumaina chalaga aikoi gi khunduda manung hanjanba khunduda manung hanjanba singi mafam du chalaga tawbosi maduda mafam du lairmiba mayam du penjaba nuaijaba du ubadai khoi chautok chai sigumba government asigi asigumba leaders sing koi gi state lariba Sri N Biren adu center da lariba koi gi prime minister Sri Narendra Modi makoi gi makha da koi se makoi gi masa moina koi MP amani kaina miyam gi marakta changjaba matam da mai se pakjai nuaijai aduna masigumba miyam gi sengna thamoi sengna thabak tawba program singse aikoi mamang da su thengnagre mamang gi chatkiba tam si yamna nuai taba waba tamni covid ki kari gi ngasa haibiba koi health workers sing logiba thaudang sing aikoi madu punsi gi kawro da bangaktani adu ma mayam ama lerega su angamba thakta miyam gi aikoi na tawjaba seba sidi ai miyamna pembi base ubada ai yamna nuai jai aina isagi wana su hajarabada aikoi sahi kun mari manga miyam gi chenjarakpa matamda hariba khul singse chasuru matamda makhona lehobado kaimtadi toba ngamdabado madu handak laiba anoba government asina chalakanda kogi tobiba su matamda ai sana pamjarmadu mak kogi tobiba dongna ingonda nuaibadu faujai adun mittagi pita gi ba khangongde ngarangi dugma thaudo ai ngarangi du khaksum haijabani atai mayam am su laigre aduna masini aikoina lainga ama leibagi nungai jaba lainga ama leibagi miyam da piba adugumba aikoigi miyam da tawjaba seba adu masini aduna masigumba laingak se makata na lehenjaningi aikoi leinana basu aikoi mayam punamangna isorda aikoi thauniminasi maramdi manipurna matam sangna waraba manipurna sigumba lainga ama Sri N Biren gi lusingba singba lainga ama makata na leibase ai wakhaldani mase mathau tari toidona politics ki adu ada nate manipur gi damangti yengani adu masimak isorna ubidana koi makha taba ikona tawninge ba thabak toro mayam se mai pangna pangthokpa ngamba pina bi oisunu ai matam sangna laujara roi wafam khara jai tentang na thamjalaga mayam puno pukhuram jari jai hind. Thank you, sir. May I request Honorable Minister Shri Bungzagin Walte to please give a short speech. Thank you so much. I'm giving this extempore speech today. Our chief ministers and other ministers and our MPs and MLAs and in the dais, and from the other side, all our officials
and students and others. Thank you so much. I was not prepared at all, but since I am given as extempore speech, I would like to give only one or two words. Under the leadership of our Prime Minister Biren and Modi, these two centers, even in the IT, we are moving ahead. And today we are converging. We have converged 2-3 departments. IT development is also very essential in our development. For this IT development, I would like to add 1 or 2 points only. We visit hill, we visit village. After we visit our ASA, our workers, or even our teachers and nurses, they left again. Then the public feels there is no government in the areas, in the rural area and the hill areas. To control this and the system, police nasu phabang amoy hujik tadi nangi work place dali rohai basuja dabana ate te na di khambani amoy system upgrade toraga digital attendance machine with GPS thamedi. Every person will work on the spot and on the attendance, as part of the attendance of that digital attendance, if we have prepared the bills, then everywhere, even in the rural area, even the remotest area in the hills, they'll feel government is exist. Thank you. Thank you, sir. Mathangda, Honorable Minister Education, Shri Sorokhaibam Rajenbu Wahai Khara Thambinaba Nolukna Ningsingjari. ngasi Manipur Sarkar na maruina Department Health, Social Welfare, amasung Education punsalaga mega convergence of health, nutrition and education laiba chauba program ama ngasi taudana Manipur da lairiba praja miyam hakchang phana nungaina hingba loinana pikliba angang singdagi aikoi hayeng tungi Manipur gi jati gi yumbi oinana ba honabada pikliba angang dagi hauna aikoi nutrition gi apha apha ba chinjak pijabaga loinana achauba hayeng mahaki masagi laibak lepkadoriba adugumba education system dasu anauba kaya taugibaga loinana ngasi su amuk sigumba program ama aikoi integrated education management system and the digital learning platform haidana amaga ngasi amuk aikoina launch taubagi sigumba program asidaida athoiba mitulang loibiriba thoido hindong ikai kumnajariba Manipur Sarkar gi Honorable Chief Minister Shri L. Birel Singobu aina hamada ikai kumnabu chari loinana matamna thengjalakpanina ihak tongan na daista phamiba punamak ming panjadragasu Manipur Sarkar gi tongan ba bibak paibiriba Honorable Minister Singh loinana Honorable Chief Whip amadi Chairman amadi MLA punamak daista leiriba punamak loinana Manipur gi Chief Secretary yauna ngasi gi daista lengshiliba punamak pu aihak tongan ming panjadragasu mayam punamak pu
ngasi askumba program asida isagi achinba kaya kaithokpiraga yaubibagi damakta saruk yabibagi damakta punamakpu aina hambada thagatpa amasung ikai kumnaba phongdoksari loinana Manipur Sarkar gi Commissioner Singh, Additional Chief Secretary, Commissioner, Secretary, officials, punamak loinana Angalwadi worker, helper, asa, amadi education department gi adugumba aikoi official sing loinana teaching staff punamak satra satri punamak ngasi gi state saruk yabiriba medical department gi kari gi punamak ehangna punamak pu aina lepchari ba mafam sagi ikai kumna ba uchari ngasi aikoi gi BJP led government honorable chief minister Shri Birena Lusingba Sarkar silak padagi Manipur da anauba awonba mayolama porakpa democratic ki oiba sapjaba democratic right ado praja miyam da phangan baga loinana ngasidi Manipur da tongan ba innovative idea mayam ama education sector da health sector da aikoi tongan ba systematic mayam ama anauba idea mayam ama puthokan da aikoi adugumba scheme program kaya ga loinana ngasidi Manipur da leiriba praja miyam maruaina ching amasung tampak da leiriba valley gi area da leiriba assembly constituency 60 gi manung da leiriba praja punamakta ngasidi sarkar ama leibagi karamba sarkar democracy chatpa leipak amagi praja gi miut khanjaraga semba sarkar ama ge leibagi chap chaba dugumba aikoi praja da shanti piba amadi mipum khudimaki right adu thambaga loinana aikoi mipum khudimakta hingbagi nungaiba amasung aikoi isa hakchang phana leiba adugumba amadi tungi lehaugadoriba tungi generation da tungi Manipur da afaba Manipur ama oihona bohona bada ngasidi Bharat Sarkar na paikalakpa scheme sing program sing khakta natana honorable chief minister gi adugumba government asida tongan ba kaya puthoga ngasidi Manipur gi praja miyam da aikoi madugumba kanaba kaya phangan baduna ngasi Manipur da leiba praja punamangna ngasai aikoi gi social welfare gi or health for all yung khuding gi chatpagi program kaya da ngasi mipum khuding mangna aikoi video clipping ngasai ste thadok da aikoi uri duni ngasi sigumba amukta aikoina Manipur da poklak pagdengine leitri adu handaki chief minister na paikhat pirak pase aikoi masi ahan bani amasung chief minister bu thagali matungda sigumba honorable chief minister na lusingba sarkar ase amukka leiba taraga di akoi yamna nungaiba shanti leiba Manipur ama oini haidana praja miyamna piba commendu dani BJP na handakti 40 joidana maki 60 manungda kane na koina itatana conference kuding mata law thoibdo si kaino sidane ko intorje pangai hajin banate ba tongan ba political party kaya na karai da no BJP gi vote ka ga doiba ka na hari do madu aikoi haidokte karigino contest yaudana uncontest ta koi candidate karak kadraina contest yaudana vote karak ba competition yaudana competitive taudana position lorok pa se position lorok gi value wale aduna vote ka bagi aikoi value du wat kane na aikoi ga lamba tawgada candidate sing do aikoi na CC kendra kani hardi thadora roe na aikoi haidok ta bai wadan aduna ngasi yengbio aikoi health hantak COVID-19 pandemic lakpa kanda Bharat ki achauba aikoina chaukhalawa state ni haidana aikoina leiriba dugumba state kaya da ngasi COVID-19 da leigidaba miyoi kaya na aikoi uri duni ival Gujarat bawda adagi UP da aikoi
mayam ama asiba mayam gi sanskar tawnabagi kematorium da kiu ngairaga leiba mayam ama ikoi ugriduna adu ngasigi ikoi honorable chief minister amadi bharat sarkar piba social distance SOP mayam du natana ikoi honorable chief minister gi tonganba adugumba idea amaga loina na Manipur da karamaina I prajagi punsi shape tawgadage honabada ikoi lockdown tawgiba curfew tawgiba tongan mamana voluntary organization sing aduge aikoi gi social organization mayam amaga contact tawrakanda hariba punamak se aikoi government khaktana tawba yaroi elected person khaktana tawba yaroi aikoi mayam gi effort aikoi mayam gi adugumba aikoi combined ama aikoi darkar oi habidu honorable chief minister na kaithel phambi ma jing daga chatlaga wari sana dana aikoi matam chana aikoi na hariba mayam sing asigi prevent measure ase aikoi na matam chana in time lokhat paduna ngasi Manipur da aikoi yamna handana aikoi laigidaba yauri dune ba aikoi adumaki atopa state ta taw maktudi tawte aduda natana praja miyam da adugumba matam madudaida aikoi matam chana MLA sing da mana advice tawrakanda nangi kendragi Modi na aikoi da cheng lem na pire but aduga sagadaba ensang nomagi sangadaba insistent item mayam amado madunoi matam chana laigadabani honagadabani haibagi adumba wakalon da matam chana aikoi hariba MLA local area fund thadok piba mayam tawuduna ngasi Manipur gi prajada khwaba kaya aikoi nangide aduna natna ngasi Manipur da leiriba praja singse aikoi masa mau pana aikoi laigadamni haksang paragadi afaba wakal khalli haksang patragadi aikoi afaba wakal khanba ngamde aduna ngasi health na maram oiraga health for all haidana yung kudingi chalaga ngasi aikoi digit mapal da kano aikoi laina makhal mapal da adugumba test tawa yaba mesil puraga yung kudingi chalaga anaba sing aikoi mayam ama yengthokpiraga free da hidak piba ibsubo Manipur da pangiba karamba matamgi sarkar da karamba chief minister na sumba wakalji puthoga Manipur da praja miyam gi tawrongi ba ise aikoi gisna ahan bane na ai haijaninge sida nate layeng bagi health card piriba prime minister gi Ayushman Bharat ki makhada lupa lakh manga gi pibadu da natana aikoi gi sarkar na lupa lakh ani piriba resource su leitaba income su leitaba ayam khudima aikoi gi Bharat sarkar gi adugumba gi makhada aikoi paikhalliba state asina praja gi damakta karai bhawba tawrige se Manipur gi praja miyam na aikoi khanbam thoeba khangju khangi praja miyam na khanbam thoi amasung aikoi na ngasi tawriba mayam lukhrabi mayam isalise mayam ama karai da lermi ba lukhrabi sumnagi naraga accident da or ishorna magi pirakpa matam loiraga siba nataba fake encounter da hatokiba naha kayama adugumba aikoi lukhrabi masing lising amaga changa hena Congress sarkar gi matam da thanamba mayam chingado karamaina hingadage karamaina macha masu semgadage habse honorable chief minister local kanda aikoi haujik si makoi da aikoi gi widow pension widow benefit ado widow pension se lupa changa aikoi henkalini old age pension lupa changa widow pension lupa changa da henkalaga aikoi piriba adunda natana handaki COVID-19 thengnabada atopa department ki medical department ki staff sing adagi Manipur home department ki leiriba department khuding maki aikoi daita loina lowi adubu aikoi yamna honorarium khara phangjaraga leijariba aikoi gi angalwadi worker sing helper sing amadi asha sing na logiba thodang dusu aikoi khangbadagi honorable chief minister na mamangi cabinet ta makoi singi honorarium je lupa lising amam hekaladawne na hapasibu mioi bagi unity adugumba mioi bagi awaba khangaga madugi credit pibam thoena aikoi honorable chief minister na lupa lising amam aikoi mamangi cabinet ta aikoi ayaba pigramne asajing hepal singda sigumba matam gi migi sentiment khangna thabak tauba adugumba leader ama Manipur da lakwadagi ne ngasi Manipur da tongan ba koi problem kaya na koi mang da tharga ban blockade adugumba kaya leiramba mayam to khraga ngasi di singtam da leiriba community Manipur da leiriba community mayam gi
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯄꯣꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯆꯤꯡꯇꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯄꯥꯏꯔꯛꯏꯕꯁꯦ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯒꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯅꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯆꯧꯕ ꯍꯦꯜꯊ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯆꯠꯄꯗ operation ngasi tawrane operation tawdre yaithoi karigi oxygen phangdabadagi operation yaithokre aduna hapta am yaithoi tha makhai am laithoi government ge hospital sing da chatpa kanda mayam ama prajana waram sing do handa covid 19 da aikoi honorable chief minister na itatana haibada subject to correction aikoi cylinder si oxygen cylinder si nifu khak leiram yani chawraba stage sigi adudagi aikoi oxygen plant si ama baw leiram daba rims kisu leiram daba jenims kisu leiram daba aikoi private pasoi da ma bisempur da ma aduga sije hospital na aikoi amaga ahum ji tawramba aduna ahan ba aikoi covid 19 gi hek lakpa kanda hospital da pukat pa kanda oxygen gi munna dana mayam ama aikoi mla mayam ba aigi worker sing aigi kendra gi praja narak pa oxygen munna ba honaram ba do yam athu matam da honorable chief minister na state ki lairiba jenims amadi medical kano rims khakta natana all hillam sung valley da lairiba district hospital da ngasi di oxygen plant mayam ama tawbiraga ngasi di oxygen marang kaina leiba dugumba state ama health sector da aikoi ngasi di honorable chief minister na health minister orukpadagi health department na kari tawayai haibado madu aikoi mayekla na manipur praja miyam da ngasi di aikoi piba me adulagi amok MOBC department ngasi MOBC na backward class ki makha da leiba dugumba backward class da leiba adugumba community singi namakta aikoi go to village chatpada or aikoi tongan ba sarkar gi function chatpa kanda MOBC na aikoi gi minority adugumba aikoi ichilinaw isa sing mayam da aikoi MOBC na tawriba mayam sida aikoi nahangai de aikoi MOBC department je minority gi sum macha machu khara leibuininge sidi yam chawu department orame mathang sarkar sembadi minister jing popilo munara ne na ikhalle choidna popilo ji MOBC PU ga ainara ni matamam da di chairman kain thanamaga adum tawramba pone hojikti achauba major department oigre paisa su yamna leirambara karino hantak chief minister la kan da koi loi khange ma paira kan aduna ngasi koi angalwadi worker sing maroina aikoi cabinet ra natraga aikoi social welfare department ga education ga amtang punna phaminaraga honorable chief minister ga toraga chief secretary yauna aikoi tawrakanda anta national education policy 2020 da aikoi angang singchi right to education act na sahi taruk tagi education free education pigadamni haramba hujikti NAP da di sahi ohum dagi hore aduna masigi ahan ba horak padagi hauna angang si masa mau fanba aduga makoida aikoi braille adapt tonaba adudagi hariba health ki adugii sport ki lamda kayam changakpa kanstai da koina pre nursery gi thak tagi angang singji tawrokpa kanda aikoi angalwadi ga education department ga ani se punna chaminadra de koi yaraktabanina aikoi gi anak pada leiba angalwadi mayam sing se worker helper mayam sing se aikoi education ga mari leinana anakpa school sing da koi makoi mayam gi makoi gi service se attest option bagi adugumba ma darkar leibadu NAP da mayek la na yawraba duna amuktang athuba matam da koi punna education department gi maikai de koi che iba izarage madumaga tawminarsi aduna angalwadi worker helper sing mayam na lawriba tawdang amadi social welfare na lawriba tawdang je aikoi gi naha haujiki yutsi hayeng tungi manipur ne di manipur gi laibak lepkadori ne de hayaba adu masai karai dagi masi aikoina yamna checksin na makoi bu senaraga aikoi semakadage habdo aikoi gi mama oibisina mirol lingai matam dagi moida afaba chinjak pijaraga aikoi afaba wakal khalanba afaba chinjak pijaba matam chana makoida aikoi gi check medical checkup to putok pira kanda madu yamna darkar loi habdo social welfare na samaj semagi ahoba aikoi beginning se masi social welfare na yamna chauna daita loba dugumba
डिपार्टमेंट अमनी हाइदना इहाक हाइजनिंगी अदुना अखोई सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मेजर डिपार्टमेंट नत्रगसु मियोइबा समाजना लैबदा पोलकपदगिना सीब फावदा सोशल वेलफेयर ना अखोई मियोइबदा पीरिबा सिगुम्बा मतेंग पांगिबा कानबसे अखोई नहोना मतंग अखोई निंगसिंग दरकार होय पीबा आगांसिंग पोलक्त्रिंगैदगी ममागी अखोई पुंगनुंग लैरिंगैदगी हौना अखोई आगांसिंगबु मसा मौ फनबा होनबा अमसुंग ममाबु अफबा मची ओइबा चिंजाक पिजदना होनरकपदगी सेनरकपदगी हौरकांदा अखोई लाइरिक लाइसु तंबगी हौरकपा अदुगुम्बा प्री नर्सरीदगी होनरे अदुगा लोइनाना अमुक अहल लोइरकांदा मियोइबगी पुंसीसी तांकक अहुमलंगने पोलकपगी आगांग ओइरिगी स्टेज अमा अदगी मिडल एज अखोई मिडल एज दी याम नुंगाइबा अकी अखंग लैतबा कनाबुसु अखोई अकीबा लैतबा हक्चांग फना लैबा अदुगुम्बा नहा ओइरिङै मतम अमा अहल ओइरकपा कांसिदने यामना अखोइगी मियोइबना वारिसे अखोइना पिकना वाना नुंसीना मचासिंगदु होनरा कांदा मचासिंगदु मयुम मकै पाला कांदा ममा मपा पिजनिंगक्तबा अदुदगी ममा मपाबु थवैरक्तबा मागी मागी नुपीना हाइबरोमदा इनबा अदुगुम्बा अखोई यावदबा नते मणिपुरदा कयाम यावे अदु याम नुंगाइरदि ऑनरेबल सीएम ना मदुगी एक अमा सेम कांदा ममा मपा मनेमपोक मकुबोक ओटपा मौजिंग मचाजिंग जे फार जेन थमने ऑनरेबल सीएम ना एक अमा सेम ने कन होनरमने सि कयाम कुमना येंगिगे योबा कोइजा अखोई गवर्नमेंट से कयाम कुमना येंगिगे बा अदुना अखोई खुदिंगमंगना अखोई चलमदाइदा इसागी अरुब थबम तोरमदाइदा इंटरव्यू नत्रगा करिनो आइगी कॉम्पिटिटिव नत्रगा आइगी थबक अमा चलमदाइदा ईश्वर खोरमिदो अखोई ईश्वरना अखोइदा मंगोन पीरकांदा अइना पांगथोके खल्लिबा थबकतु माइ पाकनी हाइबनेबा ngasi अखोइगी सरकारना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना प्रोग्राम कया पाइखलगा गवर्नमेंट असिना अखोइ मणिपुर प्रजा मियामगी पेननबा थबक तौरिसे करिगिनो हाइबा कांदा अखोइना ईश्वरदगी बोरनीबा अदुमाइना अखोइना खंजरीदी अखोइना तौजरीबा थबकसिगी क्रेडिट से अखोइ भोट त सोइदनमकी पिरकनी सिनेबा अदुना सिजु काउनगुमजेबा अखोइ काउनगुमजे अखोइ लाकदोइबा इलेक्शन दा अखोइ मियोइबना हिंगबदा हौरबा पुंसीगी वारी पास अमसुंग हौजी हौजी प्रेजेंट ओइरिबा अनि जे पास अमसुंग प्रेजेंट अनि जी नैनरकांदा आइगी तुंगी लंबी आइना तुंगदा चटकदोरबा आइगी फ्यूचर दुदी हेना फबा ओइनबा अखोइ हौगिबा वारी अमसुंग हौजी हौजी थेंगनरिबा अवा नुंगाइ निंगसिंग दरकार होय अदुना कांग्रेस की सही 35 दा कोकमोनगा ताइनन तुंबा फंगदबा लंबी दा पैसा खरा यावरगा मदु लौनबा होनबदा चिंगयादा लबुक लमांगदा तारगा लेरंबा मधुम मैम सिंह अदो अखोई निंगजंगगा 33 सुबो विधान सभाददी अमुक सही मरी मखाइदा शांति पोरैबा अखोई कोकमोनगा ताइनना फ्री होइना अखोई मूवमेंट तौबा ngamiba सिगी गवर्नमेंट से मसी लैरगदी अखोई कयाम हेना शांति लैगनी गाइदो खल्लकांदा भोट तो अदुम बीजेपी दा पिबम थोएबा अदुन ngasi सोशल वेलफेयर ना लौरिबा यामना नुंगाइ अदुदा नतना हंता एजुकेशन की ngasi अखोई लॉन्च तौरिबा integrated education and management system of digital learning platform ama ngasi akoina akoi tauribase masi yamna nungai honorable chief minister amasung akoi maruaina akoi gi chief secretary na so sigi akoi gi chief secretary si yamna center the project mayam ama taura scheme mayam long na hona bada yamna akoi yamna kanna hona bi badugumba chief secretary ni मकोइना तौबीरकांदा ngasi अखोइगी असिगुम्बा अखोइ कोविड-19 लैबा कांदा अखोइ फिजिकल क्लास तौबा यादबा कांदा ऑनलाइन क्लास तौवे ऑनलाइन क्लास तौबजे छात्र खरा म यावबा ngami छात्र खरा म यावबा ngamde करिदगी अखोइ स्मार्टफोन लैबा ngamदबा दुगुम्बा छात्र सिंगदुदी अखोइ ऑनलाइन क्लास यावबा ngamदेबा अदुना ngasi अखोइ ममांगदसु अखोइ स्टार एजुकेशन आइदना मा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना लॉन्च तौरे स्टार एजुकेशन मसीना अखोइगी ओजासिंगना लाइरिक तंबदा हयेंग ताकपीगदबदु अखोइ लेसन प्लान सिंगदो हापसलकांदा हयेंग ओजासिंगना लेसन दु ताकपा कांदा याम लाइना अखोइ ताकपा लोइनाना अखोइ लाइरिक खक्ता ताकपदा नतना क्वेश्चन आंसर मयाम अमा नैनरगा छात्र सिंगदा क्वेश्चन पीबा करमाइना आंसर पिरैबा दुगुम्बा मयाम तौबा अदुगुम्बा
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯕ꯭ꯂꯦꯠ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯅꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ 410ꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯐꯦꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ 410 ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯕ꯭ꯂꯦꯠ 5,000 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯥꯟꯅꯔꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯗꯅ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯂꯧꯔꯝꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯆꯤꯡꯗ ꯃꯍꯨꯠ ꯊꯅꯝꯃꯒ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯊꯤꯀꯥ ꯇꯧ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯋꯥꯅꯣꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯤꯆꯔ ꯑꯦꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔꯤꯡ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯕ꯭ꯂꯦꯠꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ JDO ꯑꯣꯐꯤꯁꯇꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯥꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗꯩꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯥꯛꯏꯕꯁꯤꯅ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛꯏ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯔꯤꯕꯔ ꯀꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕꯔ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯣꯅꯦꯜ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯕ꯭ꯂꯦꯠꯀꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐꯥꯎꯅꯕ ꯌꯥꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯈꯔ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯣ ꯅꯍꯥꯟꯒꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯂꯩꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯗꯗꯅ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯕ꯭ꯂꯦꯠꯁꯤꯗꯩꯗ ꯀꯟꯇꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯤꯡ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯃ ꯄꯣꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯄꯥꯟꯈꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯝꯗꯕꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ NAP 2020 ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯦ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 2030 ꯐꯥꯎꯗꯗꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯉꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯃꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ 2020ꯒꯤ ꯑꯩ ꯃꯦ ꯖꯨꯟꯗ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯇꯨ ꯀꯔꯦꯛꯁꯟ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯐꯥ ꯄꯨꯕ ꯉꯝꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯄꯥꯔꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯒ NAP 2020ꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯩꯅꯕꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯗ ꯍꯥꯏꯌꯥꯔꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇꯁꯨ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯔꯛꯑꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯚ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ IAS IPS ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ MCS ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅ ꯂꯧꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯇ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯅꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ UPSCꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ IAS ꯊꯥꯅꯕ IPS ꯊꯥꯅꯕ कोचिंग ममांगी चाहिदा ऑनलाइन क्लास तौरंबदो हौजिक्ति फिजिकल क्लास तौरगा हंतक छात्र चनी मणिपुरदगी अदुगुंबा छात्र चनी एप्लीकेशन तौरकपा एप्लीकाल मयामदगी खंकलगा छात्र चनी लौखलगा कोई एकेडमिक ट्रेनिंग ऑफ तागिल पाता लैबा अदुदैदा कोई ngasi कोई फिजिकल क्लास तौरी अदुगा चिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंदा ऑनलाइन दा तौबगा कोई छात्र चंगा दा कोई ngasi तौरी करिगी दमक्तनो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इता तत्न लाउरीदो कोई अफबा समाज अमा थमजी हारगदी अखोई हौजिक हौजिकी ngaकी लाननबा हौजिक हौजिकी हौगिनबा अखोई थबक तौबद नतना तुंगी अखोई मियेंग साना येंगाकांदा अखोई थबक तौरंब चुमी हाइदना ngasiदी येंगबियो अखोई सेक्रेटरीता पुलिस हेडक्वार्टर दा अखोई का अखोई IAS ऑफिसर सिंह अदगी पुलिस हेडक्वार्टर दा कयाम लैरी मणिपुरी गी कयाम लैरी सिगुंबा मयाम सिंह असे अखोई लाइरिक फबा अंगांग मयाम अमा लैयबा छात्र मयाम अमा लैबा
mama mapadudi nongmagi day to day tabak suraga leijaba nongmagi hingnana bagi damakta apang ba tabak sura leiba afaba macha mayam ama Delhi da chalaga coaching tawba ngamdaba mayam adugumba aikoi mayam sing ado aikoi free da ngasi honorable chief minister na adugumba aikoi LS haiba adugumba Delhi da tawriba aikoi gi society adugumba society aduga makoi gi maduda coaching piriba tak piriba professor mayam oja sing mayam sing ado seida ida aikoi physically aikoi moi la halakanda aikoi class tawba horabne sina piri di karino mama mapana asa tawjariba macha mayam sing ado aikoi mama mapana semba ngamdabdo aikoi gi sarkar na honorable chief minister gi policy gi mapada mama mapa gi asa tawriba macha do mama mapa gi asa do ningba thungnaba aikoi gi honorable chief minister gi policy na sarkar asina mama mapa gi asa thungnaba aikoi pangthoi haibase manipur da leiba aikoi adugumba satra satri singi mama mapa singda ningjing haninge ba ina adana wahi krasi haijabaga loinana ngasi asigumba aikoi na ngasi aikoi tawriba aikoi gi program singasina maruina aikoi miyoibada yamna maruin changiji haksang phana leiba amasung afaba chinjak chaba amasung afaba mahiroi mayam ama leiraba kandada afaba samaj ama adugumba aikoi leigadabani aduna hairiba hiram ahum singda ngasi ge achauba mega project ama ngasi akoina conversations ama aikoi ngasi pangthokpa ngamise masigi damakta aikoi sarkar asina tawriba thabak sigi damakta ngasi gi lakpiriba mayam amadi aikoi ngasi gi asigumba program asta yawba ngamdaba mipum khudingmak aikoi gi aikoi live telecast tawriba sida thabada ubiba manipur praja punamangna aikoi gi sarkar sibu adum hanjan hanjan lehaning bagi adugumba wakalon phawbirongani haidana ya manipur praja miyamda thamjaraga mayam bu ikai khumna busa Thank you, sir. Mathangda, Honorable Minister Shri T.H. Biswajit Singbu Wahi Khara Thambinaba Nolukna Ningsingjari. Punamapu Khoramjari ngasigi yamna nungairaba aduga as a part of the Jatika Amrit Mahotsav, which is the celebration and commemoration of the 75 years of the Indian independence. Sigamari lenana khoi pangthok libai khoina yamna akhoi Horogliba generation da duga hujik leriba pandemic ki amadi leriba issue mayam aduga leriba khoi yam laina amadi yamna thuna karma mong de assess to hanga de haba not only the student gi natana khoi any kind of the leriba socially awaba leriba nungaitaba leriba pudamak singsi dashboard amada yohonam gi pandam amagalonena pangthok piriba asiumba function asigi dais de lengsin biriba aduga Mingwan Hangatsarabada, Siri Nong Thomam Billion Singapore, Hamok, the Kaikum of Butchery, Adugaini Amtena, Matam Logja Bagalonena, a quick ladiba, Aigi, quick minister colleagues on the dice, honorable MLAs, Aduga, a quick ladiba, Chief Secretary Manipur, Aduga other dignitaries on the dice, Unapu, Kaikum of Butchery, Adugalonena, among the links in Briba, all the senior and junior administrative secretaries, Aduga head of departments. Aduga tuan ba khoi leriba khoi state ki cadre ki officers sing aduga tuan ba officials sing from the state and from the ministry if maybe aduga khoi ngasi tiliba sida leriba khoi ANM gi AWW gi aduga tuan ba khoi asa gi aduga angang wadi madi mini angang wadi gi workers sing helpers sing aduga wafam khudimak tagi lengbi rekliba aduga lonena akhoi ngasi sigumba chauba thoramasibu mafam khudimak te reach out to hon begin in lengbi regleba electronic and print media gi sinaw punam pusui kai khunu chaboluna ai tentekna mafam khara thamjage firstly on IT because what is IT
what our country is moving forward. Our country like India, in fact, expanding the IT industry in the present context. India IT industry is considered to be the best, one of the best in the world. And some have begun to describe the technology superpower and describe the technology superpower the world office leading in the services industry. Every service sector, not only in the government administration, every service sector, the leading when the world when the IT Honorable Chief Minister Glising Makada, Simakada Mari Lina, Haron Singta in a Kitang Messiasma, Pinning Wakalon in the Tamzabani, Aduga, the Singna, Lady Bharatiya Janata Party na, Luchingba, Sarkar, we are very committed, inclusive development. The Bharati Prime Minister na, Habi Madudi, any farthest the lady mile, Mipung Kudima, Mipung Kudimak, law and Maglep out over Yadi, the weather, Lady Bamapong Kradadi, Matam Kradadi, politically, allocation, politically, Unamaktono Porto, Koiliba, Wakalona, Duka Sarkargi, or principal, the inclusive development, when a Satsa Vamaramdi, Aquina, Kanaka Yangsi, as a whole Manipur Kakaki context, Aquina district, Ama district, took later Hujikti. As district Tasuk district, Ama Impal is Sakatri Harkanda Kogi Manipur Chapel Heavy Agaduribra. Natragana Singh Chapel. Haidana Hamuktada Tamjage, Adugalari by Koi Huzik Sarkar Sina Koi Focus Piri, Maram di Karigino. According to Sigi Ladiba, health, nutrition, aduga social welfare, nutrition means the social welfare, aduga learn education. Karigino Hamatam da Akogi Mahatma Gandhi na Harami Kari Harami Madudi. Bharat Ako British na Tado Omomatam Kakda, Akoibu, Akoi Mapung Pavaning Katam Bakaude. Every rural area the Ladiba, every Jagakudum Ladiba. Mafam say the lady Mio Bajati, Tingjang Gajing the labor, Nuna, labor Matam, the Kakta, Equajininka, the Mapung Pounding Katamba away in Harami. Adumaru and Nana, Siswa to one Baharaki Prime Minister and the Sword for a mission, Hana Lerami, total sanitation campaign Haidana, at the open defecation free or Eva, Machine Aquilina, Tinakra, the Pole, Equisanitation, the Pole, Machipuna Maxi, Baraka Prime Minister, and see. Aquila mission in a Hodoki Porto, Hosiki campaign, Tauki, so developed countries in Hana Nonarami at the Bungasigi, Ladiba mission, see my Palco Madam, the Honorable Prime Minister, Lay Hibasi, and see Bishwagi Guru, where Ibapoche, because of Magi, Yamnas Hanba Mieng, Aduga, Equigi Ladiba, inclusiveness Oiba, Aduga, Mayam, 800 Oiba Wakanat, Miangu, Wakan, Adu Miam, Jinkonjale, Harkana, Kamana, Zamina Gage, High Wakan Galuna, and see where Penny have some I, then Tagna Tamzage, Aduga, Luna, when education, see Carino. Adunga Sider part of the nutrition, see, when I say, quite social welfare department, seeing a say, Tarajan Su, Hapet Panbira Mimadu de Carino, Hamatam, the Quadimaruiba. Angang si pork tring dagi hek la power pa chawr pa polak pa sin matang la har kan ahan lor ba kan da su amu pencil lor kan da mu loi ba sidri ba to ina round the clock work to yam yaru ba department ma du khai dagi ko social welfare hygiene akoi name itself aduga si yam na maru ba aduga akoi le education is the backbone of the society hai aduga Bharat Prime Minister ne kari habirami education is the only way to fight poverty hai line ba ko na bagi na traga lar ba thengna ge hargadi amato oiba pamam di education ne haiba sigumba sina maram warga ko state government su honorable chief minister Shri N Biren Singh Lusing ba sarkar sina ngasi di ko ge area ahum the trust piraga ko thok mayam paikhali musi sine ko ge sarkar sigi hen thoduk henduna karamba sector da karamba krai da ko mioi ba jati phagada ge aduga sustainable development am leiba matam da lainam gi damakta ko education je krai bo yauna darkar lege haibu ji swaida ko naina ba khana ba prajana pi ba se sanduga lune na ko ngasi sarkar sina paithu I baikhatli haibu sima ai thamjage aduna ko ngasi gi program sika mari lenena maroina ko ngasi focus pinning ba ko ngai ju panbi khre
इबरी केंद्र की लीडर ऑनेबल MLA पर्टिकुलरली खाद्रे अतोप बीजेपी की कलेक्शन इवन असा तोान तोान माई एक्टिविटी से यानिंग नुसीबदी अखोई इंसेंटिव पैसा की ममल नतब मखोई इनकरेज तौब मखोई चेंजरीब हिदाक पीबगी वैक्सीनेशन की मखोई लौरीब रोल पुनमु सिंथारे प्राइवेटली मखोईदगी असिस्टेंस इट मे बी द फिजिकल और द फाइनेंशियल असिस्टेंस पी अखोई केंद्र से पीबसीना हरावरगा अखोई पुनः थबक तौनबगी हेबिट लेबा हुजिकसु याम हराव हरावना अचाजिंगसिना पिकलबा अपिकपा अखोई इंसेंटिव खरगा अदुम चटपसे सिमा अखोइना थागनिंगाई ओय हदना अखोई मखा ताना अखोई अफबा भारत अमा सेमनबो होनबो मतमद मसी अखोई कंट्रीब्यूशन नेना लौबिरकांदा हेना अखोई अफबा ओइसिनो हाइना ईश्वरगी मफमद निजबगा मियामगी दमता आई थमजरी अदुगा लोनेना अखोई ngasi yengbiro अखोई लेरिबा अंगांगवादी सिंह सी अखोई अदुगी मतिक मरु ओइबा अदो अंगांगी वागदी वर्कर्स की इंवॉल्वमेंट जो अदुना ngasi स्टेट गवर्नमेंट ने मसीबु खनरे हरकांदा अखोई भारत की सरकार ने पीबा अखोई सुमना की अखोई लेरिबा मागी ऑनरियम दो अदुगी हेंकले हरकांदा अखोई लेरिबा वर्कर अमदी अखोई कनोसिंग सेदा अखोई करी many अंगनवाड़ी वर्कर्स 1000 each and 500 to the helpers the पीकी बसे अखोई सरकार सिननी मसी अखोई लेरिबा अखोई हन्ना हन्ना ngasa अखोई ताराजेन हाइबदो मयामनबदी वा अदम नोंगनबा अदम मयामनबदी अदम कनोइना लौबी फाबी लौबा अदम असेंगबो मंगनी because सरकार सिना करी करी तौरी मियाम की दमकता अदम अखोई निंगछंगबम थोई अखोई लमदम मसदा करम दोलना कनाना पानगी अखोई कंट्रीज द कनाना पानगी करम दोलना पानगी in the pre independence period and the post independence period the kanana sarkar ji rule tauki adu kanana sarkar ji ruin torme haibse akhone neina bham thoi aduna khoi we have seen the past adu khoi present chali adu future ama khoi septana aduga what is future that is the vision akhoi gi vision ama sep tauge har kade akhona we have to see the past aduga akhoi hujik present leire adu targade akhoi future ama sembada akhoi vision sembada line thokane haibse aigi wakhal ache pudu mayamda thamjage aduna hanna akhoi de ningshan hanbam thoi haidana akhoi tarajin jin jo haigani aine jo haigani honorable chief minister jo horen haibirakani because maramdi akhoi afaba manipur ama afaba society ma semna gui damak kari ingredient darkar lege haibse akhoi na akhoi ju leire posi akhoi jo aranba leramgani sarkar jo aranba leramgani tawbudu kamai tawdana akhoi na अचुम लंबी में चक्कदगे है कोई खनब दरकार ले है मरम वर्गा अखोई सर्विसेस मरमदी अखोई ओरिजिनल ओइबा नेचुरल ओइबा सर्विस पीरिजिनो मरम वर्कांद प्रजासिंग अखोई दमकता अखोइना पॉजिटिव अखोई एटीट्यूड अखोइना मयामगी सेवा तबसिना मरम वर्गा पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड लाखदुबुनी अखोई ताराजेन ngasa हाबदु सोनमकी अखोई बीजेपी द वोट पिंग होइदगी मी लेरोय हाबसे आई ngasi अदुम थमजगने मसी सभास दंगसी अदुना अखोई अजेंगना ऑल टुगेदर record की मतुंग ना 2600 अखोई स्मार्टफोन यंथोखरे स्मार्टफोन यंथोइबसी अखोई तोंगान डिस्ट्रिक्ट खरद यंथोखिबनी यंथोइब स्मार्टफोन सिंजे अखोइना ngasi हाइनिंगिदी करिगे दमक्तनो पिरइजे हाबसे अखोई लेरिबो थबकसु तौबिरी आंगबा दि वर्कर सिंग अदुगा लेरिबा हेल्पर सिंग अदु करिगे दमक्ते येलेइनो हाबसी अखोइना मसी मुन्नने नबम चांगी हाबनी आइना हाइनिंगिदी मदुनी हेना करी तौनरबा अखोई करीबा सोसाइटी दा लेरिबा अखोई अफबा पोट अमा अंगांगवादी सी नमिक अखोई लेरिबा करी हाइतारे यामना आइना इलाबोरेटली हाइजर रोइगे मसी आई हायर कांदा अफबा फतबा दुम लोइ थोलाने अदुना भोट मयानेना फतबगी पोजे सुम थोलागा फतबा नेगेटिव चक्रनी अदुना मदु अदुम मजे लोइ खंगरा वाफम ने एवरी जगह खुदेमक्ता अंगांगवादी करी तौरी तबुदबु कोविड मतम ददी अदुगा अच्छा करी जिंदी राउंड द क्लॉक थबक सुबदे अखोई वी आर वेरी एप्रिशिएट फॉर दैट अदरवाइज अखोइने करी अखोइने हेन फनब तौजे है सरकार मोबाइल फोन पीरइजे करिगिनो है फजना मागे लेरिबा अहैबा मीदुना ताकपदो मरुइने फजना अखोइ लौसलहनिंगबदगी वाखलोंदुने अइना थमजबदी अइ पॉजिटिव नेगेटिवली गांगजबना चदे फै फतेना अदुना अखोइ लेरिबा अंगांगवादी की जो अखोइ ngasa हाइजखरे अदुगा अखोइ हौजिक अखोइगी कनो अखोइगी डाटा अपडेट तौननबा अखोइगी हाइबदी अखोइगी चिल्ड्रेन की अखोइगी सफरिंग फॉर कनोदा अखोइगी माल न्यूट्रिशन दा अखोइगी मयाम अमा अखोइगी कसी पोसान ट्रैकर सिंगस्ता अखोइ मयाम अमा यंथोकदबगी अखोइ 9949 गुम अराउंड पुथुनबा मसीना अखोइगी लेरिबा अखोइगी इंफॉर्मेशन मयाम सिंगसि फंगे हर कांदा अखोइगी लेरिबा अखोइगी अंगांग सिंग चाबा ते अखोइ ngasa हाइजगिबदुनी अखोइना ngasa
मसा मऊ फब तिंजंग काइजंग दबा हाइबदुर मसी पोट मरी लेनरेनी अदुना अखोइना डाटा जे फंगबा ngamdabasina maram orakanda अखोइगी सरकार न जो अखोइना कमाइन तौदना अखोइ रिच आउट तौगदगे हाइबदु ngamdabadu ngasi di अखोइगी digitization torpa posina maram oraga mayamda pikhriba kano mobile sing aduga ngasi yenthokadoriba अखोइगी लेरी सिंग से अखोइ मोबाइल सिंग से सीना मरम ओरगा दे अखोइ डाटा सिंग दु कलेक्शन लेरगा दि अखोइ मी खुदिमक सेवा तौनन बगी तंजा दो फंगगनी हाइबदु ने बखोनि ngasi नुवाई जब अमु फाउरी दि अदुगा लोनना अखोइगी अनमोल अखोइ लेरिबा मयामने ngасai हाइबिरे सिदा इरिबा एनएम सैदा अखोइगी लेरिबा इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन सिंग से प्रोवाइड तौबा अखोइ करिगी दमक्तनो हाइबा मतमदा अखोइना अखोइगी लेरिबा अखोइगी यामना क्वालिटी लेबा एफिशिएंसी लेबा मियाम द सर्विस तो पीने नमगी दमक्ता असि दैदा अखोइ ngasi यावरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर न होरन डिटेल ओइना हाइबिरे कनेना लवी ngасai अखोइगी सैदा उठख्रे ई आशा सी डाटास द करिनो मसिना तौदोइनो अखोइगी लेरिबा डाटा कलेक्शन तौबद नतना अखोइगी लेरिबा सर्विसेस मयाम पिरकदोरिनि मसि अखोइ कलेक्शन डाटा खक्तगी नतबदा अदना अखोइगी लेरिबा अखोइगी ट्रैकिंग की इंप्रूवमेंट लाकबा अदुगा लेरिबा अखोइगी लेरिबा मॉनिटरिंग डिजिटाइजेशन लाकपगी पोरमा अखोइ लेरिबा मसिना अखोइ फीचर अखोइगी ऑब्जेक्टिव तुनी अदुगा अखोइ ngасai ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना हुदुपिखिबा अखोइ सीएम गी अखोइ लेरिबा हेल्थ फॉर ऑल ना लेरि पोसे अखोइ याम मफमदा 16 डिस्ट्रिक्ट ता रिच आउट तौर ngongre अदुबा अखोइना लोइ फुल्ली कवर तौबदी हरक्त ngaibani अखोइ ngamdaba तौबदबु मसिदा अखोइना यामना कानबा पिरिसि कइनोदा 10 chronic diseases दा अरुब diseases से अखोइना हेना फोकस पिरकाना फिजिदा अखोइगी तौरपा अखोइगी स्कीम अमा मिशन अमा ओइना चंगपा पोषक अमनी अदुना आइना टेंशन जरकपदा अखोइ लेरिबा अनोसी अखोइ ngасaiगी एजुकेशन की मतंग से अखोइ तारांजिनदी लोइनमक अयाम्बा हाइबिगिबा माले कनोसी अखोइगी लेरिबा अदो अंगांगवादीगिदा अखोइना ngасai मते अमा पंजरमबदा इना कनोजा अखोइ 500 करिगदमकता अंगांगवादी अदो मिनी अंगांगवादीदा अखोइ पर मंथ पिरिने asi अखोइगी चिल्ड्रेन अदम प्रेग्नेंट अदुगा women अदुगा lactating women सिंगसिगी अखोइगी ग्रोथ मॉनिटरिंग सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशन होम विजिट से अखोइगी ट्रैकर सिंगदा अखोइना पिरकपा अखोइ पिरकनबगिदमकता अखोइ 500 पर मंथ अखोइ पिरी अदुगा लोनना 300 पर मंथ पिरिजिने हेल्पर सिंगदे पिरिजिना करिगिनो हाइबा मतमदा अखोइगी लेरिबा एट लीस्ट अंगांगवादी सेंटर सिंगस्ती था अमगी मनुंगदा 21 डेज फंक्शनल ओइना ओपन तो होनबगी अखोइना सिदा पैसा पिरी अदुगा लोनना अंगांगवादी अमदी मिनी अंगांगवादी वर्कर सिंगसिदा अखोइगी लेरिबा हाइरिबा बेनिफिशियरी सिंगसिगी लेबा डाटा सिंगसे अपडेट तौरकनबो होनबदा मोबाइल की रिचार्ज तौनबगी पैसा पिरी मसिदा फजना अदुगा लोनना अखोइगी लुपा चाम अमना अमु करी पिरी मसिना अखोइगी लेरिबा पीएम प्राइम मिनिस्टर की मतृ वंदना योजना से बेनिफिट से फजना सक्सेसफुली कनोदा अखोइगी कनोसे ट्रांसफर तौबा of the maternity of the koi benefit sik tawang amod da lupa cham per beneficiary da piri sing si sarkar sina tawri basi koi awaba tawri ba duga chumna kaki paisa ge nataba akoi hena encouragement am pira kanda koi na afaba data duga afaba thabak sing thorom jing pakhalak na bagi tawbani na duga koi education gi matang sida koi leriba yamna nungai ba ma IEMS haiba akoi gi leriba and the digital learning platform is integrated अखोगी एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम एंड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म से सी अखोई खाइदगी मरु ओइबा एजुकेशन से अखोई ngसाइना हाइजिगिबुदुनी मदुद अखोई ताराजेनसु अयाम्बा अखोगी हाइबिरमे मदुदी अखोगी लेरिबा हौजिकसु 5000 टेबलेट अमा यंथोपिकनेना हाय अखोइना गो टू विलेज दा गो टू हिल्स तसु अखोई तोंगान बा स्टूडेंट सिंग ता हुजिक ई ऑनलाइन की कनो एजुकेशन सिस्टम द लाको मतम द हेना बेनिफिट अत्रगा अखोइना facilitation तौनबगिदमक्ता अखोइदा मेना पिखिबा अखोइना मयामना खंगरबो वाफमनी अदना मसीगी लेरिबसिना ngасai हाबिगिबदो ओजाजिंगी अखोइ ले अटेंडेंस सिंग चेक तौबो मॉनिटर तौबगी पांगल हेना ngama agani aduga लोनना अखोइ मसीगी इंटीग्रेटेड वेब बेस्ड एप्लीकेशंस द लेरिस्ते अखोइ पेरेंट की स्टूडेंट की अदुगा टीचर की अदुगा तोवान बा अखोइ गवर्नमेंट की स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन दा अखोइ तोवान बा कनो अमा फंगबा ngamagani अदुगा लोनना फीचर ने आइना हाइजरिसे अद प्री upload of the e-learning से अखोई हाना प्री upload तौबा सिना होरेन स्टूडेंट्स द कानर कदनी अदुगा अखोईगी लेरिबा ऑपरेशन से अखोईगी इफेक्टिव ओयनबा अदु एफिशिएंसी लेनागी इंप्रूवमेंट लेहनबा
aduna satra jing da kana gadori sina karino haiba matamda akoi yam line amadi yam thuna akoi ne access tawba ngambagi port ama e learning sida phangma ngamgani aduga loina na akoi gi leiriba oja singa akoi gi satra jing jiga akoi na live akoi gi interaction se kangambagi akoi gi live interaction tawbagi khudong chaba opportunity do ama phangma ngana bagi stage lawri nga sagi aina pre upload tawkibudu in case satra jing ne anywhere makhoi na chatpa matamda akoi hana pre learning jiki upload tawkraba potnina mana internet phangdra ka sunga sagi upload tawki posting di loina mana hana download tawrgi yang ponda anytime anywhere da akoi na ubang amagi educate tawbang amna bagi akoi kana bodo seida yauri ena so many kana ba mayam ma lai khre aduna masina akoi ngasi gi subject ki leiriba program jigi mari lenna thamjabga lona akoi na thamningi ba poti akoi na bharat ki prime minister ngasi kari 5 trillion economy ama semna ba aduga akoi gi leiriba Atamani Ivar Bharat and a self-reliance country Masiam Honaba Matamsta Ekoi Manipur self-reliance Manipur Masiam Budarkale. Aduna going a see Honariba Aduga mission more Amatore Bangasi Akoi housing for all Aduga Leriba Akogi free electric connection kind of Posi Madugi part among where any. Aduna Akogi New India Ama Sem Nanabadrim Tawis Akoi Manipur Akogi Leriba New Manipur Madrim Tawadar Kale Hena I Tamzake Aduga Lona Kun Junction Ibo Kongdang Yamjinji Sigi part Amani Aduna Barak Prime Minister Kari Amakabi Mantra Madun Maram Warga Koi Punamaxi Yogadamana Madudi Sabka Sat Sabka Vikas Sabka Visas and Sabka Prayasana. Quite important the last ones in Karigadamta Man 8 Torino Handaki Lady 15 August Habaje Simaru Yam Oi by Kuna Kananga Oiba. Maram de Akoi Machin Barata Libamibam Kudimaxi Punna Himinaba Punna Chakaminaba, Punna Thadana Leminaba, Aduga Lona last, Equinasi, Atamani, Bharat Amasem Matamda, Miam, Punamaki effort, Darkale, Aduna, Masiki Praya, Setominasi, Aduga Pava, a quick Punayama, Seven Ponaminasi, Haba, Arsa Ingasisu, a quick lady was Sakargi, Taraptaki on behalf of the Manipur State government. As a spokesperson, a more su aina, Miam Tamjari Madudi, a quick lady ba, society the lady Punamaxing Siki responsibility, Loy money, a quick politician, Kaktan responsibility, Nasi Langeli Bureaucrat, Official responsibility, Kaktanate, Punamaki, Mediagi, Karikari, Loinamak, lady pushing responsibility, Loinamaglay. Other responsibilities in the fulfill when a Paduga, Kana, Honorapa Matamda, a quick Manipur, Chakataba, Layway, Adunasi, a quick Manipur, Chakapa Matamda, a quick Bharati, Toan states in Chakalapa Matamda, Atamani Var, Barado, Oibang Gudrina, Dunmayam, Punam Honaminashi, Corporation PB, Habisima, Mayam, the Earth Togeri, Aduga Lona, a quick the Port Kemayana, a quick Bartian Tapati, a seat of Zeri, Porponok, Automatic Tower. Akona high with the hundred high ba Dargar Sulay, Adu Haigani, Adu City political platform, Amadina Tabrina, Aquina, Yamna, deeply Maduda Junction Jarroge, Aduna, Miam, Nasi Language, Ashazing Ju, Imung Manunglay, Adugalariva, Tuan by Enemgi, Oro Amagi, Oro, Imung Manung, Loinable, Emang Actani, Imung says that Karamba, Karina, Hene Page, Adukana, Hene Karitorke, Adu Mamang the Saki, Warol Sing, Akun Ningsing Biba, Aduga, Housing Lady postings na Akuna Karitori, Sarkana Kariton about Ningi, Aduga, Equi, Horokli, and Haronji, the Makta, Pong, with the Makta Amadi entrepreneurship Lomda, Kari Sarkars, not to Anton Wiskim Pikali have a Kangwina Kana Kun Mangam the Junction Minaba, Matamda, Equi, Lady could have faced the problems, Karino unemployment. Unemployment as much as possible we are trying to create the more entrepreneurs so that we can minimize all our problem in the, whatever we are facing in our society. Hainingi aduna masipuna mangsingje akoi haijabagalorena afaba Bharat ama semno honabada afaba Manipuram ju haurasi aduna mayam corporation PBU haidana haijabji haijarga ai matang swaida punam ki kai kuno chubulona ai tenjaga. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, sir. Moving on to the next program. May I request Honorable Chief Minister of Manipur, Shri N. Biren Singh, to officially launch Integrated Education Management System and Digital Learning Platform by the Department of Education S. Director Education to kindly felicitate.
Thank you, sir. Ikai Kumnajaraba Honorable Chief Minister Bu Nolukna Haining Jage E-Asha launched Tobinaba Amadi Anganwadi worker, Anganwadi helper, and Asha Gidamag special announcement Tobinaba Amadi Wahi Kara Tambinaba Ningsingjari. Mayam wana ramadu malang asa sing di pot low bula ketro ngai nga ta ngai si na hai ai matam sang lo roi da tension ke ngasi sia khoi sida le istan te mi ai gi record ho jaina whatsapp ta phang bada mi lak ani hum all over the state loina organizer ga loina yengi sai rajian hoi bishoji loina bhot kha khomu bu su phai ai puno bukurum jari ai university da function ang pag yaur ba de kitang thangtok thangjin tawkre madu waro bibe de ngasigi yamna nungaiba aduga maroina field workers singi field da work to biribi mayam gi oiba koi government ki side ki khara aduga bharat ki prime minister Narendra Modi ji ki amna asan ba vision adugi makhada koina khara mateng pangjana ba hona ba sugumba IT enable mega convergence of health nutrition education ngarang chu aina haijabadune koi healthy disciplined society ma haibado haiba pot mayam se mari leina raini no sigi mi pham sida function sida dai zelengsin biriba honorable ministers mayam ming pallaga Shri Bishojit Vijita Wangang Bikiba works ki minister adega ining tho lesema Sanajawa Maharaj laire yaubiri aduga Shri Rajent Education Minister Shri Bungzagil Balte Shri Lukhoi Diog Maleda adagi Shri Sapam Ranjan adagi Damosarat adagi Dr. Radhesam Yumnam adagi Indrajit adaga Shri Pungam Thang Haukip the Honorable Minister Bungzagil Balte aduga Yamthong Haukip the Chief Secretary aduga Principal Additional Chief Secretary Health aduga te government ki senior officials yaubiri sing social welfare ki health ki education ki director sing aduga asa ki Isalicia Singh, Angawadi workers Singh, aduga helpers Singh, mayam Langshin Bidwa mayam punamag invitees Singh, aduga media ki marum pang punamag, ay kai kumna ba uchari. Ngasigi sidai dai koina yamna nungai busi. Ngasai mayam na suhai kare, kogi uhara matamda field lan matamda field chatpase khogi sipoi sing na changi like khogi sinalai riba angawagi social welfare gi angawadi gida lai riba angawadi workers and the helpers moishi am field chatli adagi ana ek ke doi matam kari to matamda asa amadi nurses sing I am a field chatli doctor su chatli chate haibunate ado ayamba field da gari da thengna risi ma khoi oiba aduna haibu singsi gi welfare muibu phana masamu phana thamnana ba aduga moida awaba mentally
फ्री ओहनबगी थबक इंखांग तौबसी अखोई कनाना ओइगदगे हायरकांदा अखोई गवर्नमेंट न लेजरिबा गवर्नमेंट पाइजरिबा अखोइना मतम मतमगी ओइबम थोकपनी ngasi launch tawrisi asamadi angawadi workers singda field level gi thabak thoram sing pangthokpada thadong hendong na mating panggadaba isha have haiba FCASSA F asi ai ahan bada hujikiduna akhoi launch tawgibaduna maduna education gi aduga sina angawadi gi si ai husik ai launch tawrena ina lakhokcharisi asamadi angawadi workers sing the field level gi thabak thoram sing pangthokpada thoidok hindona mating panggadaba si asa e asa hariba app se ai hauzik gi phungbam sidagi launch tawre haina lauthokchari sima aduga loinana special announcement ama khakka angawadi workers ne aduga helper ne aduga asa punna manipur gi social welfare department ge makhara service delivery level da thabak tawriba angawadi workers ki honorarium se thada hana phangibado adugi mathakta lupa lising ama hapkalaga state government pirani haidana sima I laukthokcharge aduga angawadi helper gina hujikiduna angawadi worker ni ko lising ama se helper gina lupa sangwa henga kadaba pasangwa henga le haidana man laukthokchage aduga health department gi oina asagi singda thagi honorarium si lupa 1000 oina adumaina tawrani haidana ai haiba amani si laukthokchage aduga announcement ama khangnai khogi as per the rules income laiba below poverty line gi makhada laitaba aduga socio economic caste census si makhada yaudaba singdi ayushman bharat card treatment gi honorable prime minister gi paiba yaramoy adagi CMST su paiba yaramgodo mande asasing CMST paina ba yaubra card benefit hangbra ha aduna ngasi aiba numisidagi haukiba sahi ani gi pandemic songna banna yadaba awana taba mayam singda asa singna laukiba role aduga angawadi workers singna angang jaga da chatlaga kholaga helper singna tawkiba role madu punamaktu recognition piba madi kai khumnabaga loinana koi angawadi workers lising taramathoi ga sanga aduga angawadi helper da lising mapan ga samapan yankhainipan aduga asada as per record lising mari ga sumna taret lai ana punna mioi employees haitare sigi levels the work to we field the work to we mioi lising traunga ga samri ga humpu mangani moiji thabak tawraba kaubunina socio economic caste census su yora maroi aduna maram oirakanda ngasi means ngasi ene laukthokcharisi hairiba angawadi workers lising taramathoi ga sanga aduga angawadi helper lising mapan ga samapan yankhainipan aduga asagi mioi lising mari ga sumna taret lising mari ga sumna taret punna mioi lising tara manga ga samari hu manga se Manipur Health Department na sathariba state government gi oiba adugumba chief minister gi haksel gi tengbang gi lupa lakh ani loina makta cover to holagani moida loina card pai lagani haidana sima ai mase laukthokchage haidi angawadi worker gi phangiba asagi phangiba do khara honorarium khara phangjari do imung pubada khotpada ada anaba am lakanda dum puloi loire aduna hariba poto khoi munna khallaga maduma khoi decision lojare
Huzik ngasi piga dori se koi hana already Angawadi workers in the smartphone listing aniga satruk ako yan thokre. Additional ngasi yan ga dori se listing mapan ga samapan ni phumapan ni smartphone se punna karor mapan ga laktara ga mari. Adagi sidai dai koina sigi kana base mobile gi kana ba mase handak aingonda aigi experience last 4.5 years 5 years ki experience da aina koi chief secretary ne adagi koi gi leiba principal secretary de mayam si tanarga aina loina group amam semba se Angawadi gi workers singi aingonda social welfare gi da yawe karai de kari tauri midday meal oiro kari oiro karai de yeli yendi ase loina upload tawna ba. Similarly huziki health for old CM's health for old mashigi so karai de sali kai dauri ase adagi even covid ki yamna crucial loiba matam da door to door kano si kano koigi testing adagi home isolation Sigi mayam se WhatsApp group sema tawbo sina kaya mo yan effective hoy geda even school education gi da yawbuni school education gi khoi gi midday meal gi pirise machine kaya mo yan khoi da transparency su maintain tawre aduga timely delivery with quality aduna madugi mayam duni ngasi khoina smartphone piduri bese that's a factor Hai basi dai da koi loina WhatsApp group semak pe sema kanda koi gi head office da madugi monitor tobo adagi praja singi complain adu mai koi targa amuk akoi gi masen merka circulation tawna ba se hujik mata da kraino sidai da dental clinic am da lai yeng ne na salaga doctor duna yengba horokanda swelling tawra swelling tawre sidi yengba hurokanda sida ingon ngamaro atop da chalo hayen adagi patient du di confuse leda paisa su thijel ure paisa su handu yade sum basi kano ki social media ki yam kana bala yeba aduna ai je principal secretary da ya highlight tawkrini adu kano transfer tawkrini adagi amana khoi ki Rajesh ये Angawadi center amam by its officers Manipur da lady by koigi department punamaki da lady officer mayam sina Angawadi center ladies sing amam adopt tawna si aduna madugi akoi decision lawrabani aduna chief secretary na madugi do formally officer sing do phajana khandok piragane आप इसको ना interest कीजिए हाँ अब हम मेरे तो होंगे मतलब competition क्या हम लाके होंगे क्या हम फरके होंगे साना ना बाप फंगने अंगांग सिंधु दे दा नालनी timely अखोई ना कनो पीछे बंगा मनी अदगी port की quality control तो बंगा मनी officers मशीन दुगी मरक challenge लानी challenge in the sense competitive healthy competition अदो ना मधुक दुगी तुम इसको करना है जल्दी हाँ अदगी अम्मना आशा सिंगी दी मोइना याम का है ना तवे थबक अखोई हुजिकसु हेल्थ फॉर ऑल गी युम न चंगा तवीरी बिसिंग से यामबा आशा सिंग नर्सेस सिंग यामना स्मार्ट ओइखरे यामना एक्सपर्ट ओइखरे यामना थौना फगरे मसी मांग द मयाम फमेदना हाइजन मनते यामना अखोई मयाम गी एक्शन दु इकाई खुमना बु उच्चरी इकाई खुमना बु अखोई सुमने वाही दनते ngसागी थबक मयाम लौथोखरि दुनी ऑनोरियम हेंकल लाइबा अदगी लाइंग बगी फ्री द कवर तोरइबा बोट मयाम अदंगसी टैबलेट करी करी स्मार्टफोन मयाम न लोइना पीरी ब खोलिबा तौरी मयाम से अदुगी पोषक सिंह मयाम दुनी अदुना हुजि फावबदा चीफ मिनिस्टर्स हेल्थ फॉर ऑल द खोय हुजि डिस्ट्रिक्ट तरा तरुक्ता विलेज अखोय हुमफुग मापन कवर तोरे अदे पेशेंट लिसिंग तरा निपान का चात्रुक का हुमुद्रा का निथोय अखोय रेस्टार्ट होई अदे मनुंगदा पेशेंट लिसिंग तरा तरेट का सामरी का अम्मा अखोय एग्जामिन तोई अदे मंदंग साइ हाई की बतो हिदाक
कनागुबा मसादा अनाब खितंग फंगदे अखोई हिदाक पिरंबा अदगी खितंग अरूब लेरगना हॉस्पिटलाइज तौननबगी रिफर तौबा द कार्ड पाइरमदबा आयुष्मान भारत की कार्ड पाइरमदबा कार्ड पिबीबा CMS की कार्ड पाइरमदबा कार्ड पिबीबा अदुगुंबगी totally people oriented governance ni aikoina satharais maramdi karigino ha kanda governance harga akhoi gi swaida da dum leibado secretariat da dum department sing da dum leibado akhoi pamda badagi anda ngasi amana rajesh ji जो भी ऑफिसर है अखोई ब्लॉक की वोरो सब डिवीजन की वोरो wherever they are posted there should be station at their respective posting places. If the infrastructures are not available like to the buildings kumba adagi se we have already completed almost 19 transit accommodation in 19 places. There they can stay now. Even they can take the the infrastructure on rent. Police issue one order that all the government officials should station at their respective posting places. Sisima, आप इसको initiate कीजिएगा. Then only that the grassroots people can enjoy the benefit which are providing by the state governments and the central governments. Otherwise, they are not getting. Yesterday I went there. I the LM block is 30 years, 35 years ki demand hai. Sumnagi SDO office ma hangbi na bugi. Sumnagi police station ma hangbi na bugi. Sumnagi bank am ka hangbi na bugi. 35-40 years demand roga lakne. The Ingon Lapakan the Moigi Aduma grievances, I am the genuine noble grievances to Tarakanda. I was shocked. Adanay Lake Hainer Tamaka Wiman like Chief Secretary, DC Department, Mayam Trokanda, low in a semele, building semele, Matole, low in a bank issue semele, police semele, low in Trokanda, Narang. Sangaba saliduni. Adungarang Sangaba the Equi Pami Beholdo, Adusu, Rajan, Honorable Nasa Equinas Harbor neighbor. Equi Savana Manda Bina, Aina Paiba minority and OVC. Sigi Department Makada, Karor, Ani Makai Muksanga, Sanction Togiba, Hantaki Gomen Sigi, Aquigi Matamda, Sanction Togiras Harbor neighbor, Sangadi Sangadriba, Madu Sangabana. Honorable Union Home Minister gi level the magi lak the yahon ge list the yawlerba adugi holdu ne koina phamga ngarang sangarami adudani adugi lambi du the nupi ma khangna nupi me ai sum gari thora chap kanda bhanu du na khara lapna wali kilometer amagumba nupi pareng ama get lepaga ai wo ambani da ada ina lambi du da ai isie sing isan sing ima sing lepam bodu nungai thena ina kummaga Gari de Kumnaragaina, Merry Christmas ki wish people ka kuch hopanida. Other Nupi Makana, spontaneously Harak Padunida. Kuchuma Shoga. I know what my own song. Feelings too. Yamna spontaneously Magit Hamoidi, Chamsong Rubber Singi, Iseduna, Imaduna Harak Padu. I know what my own song Baho song. And means Hopama. I quit my sense in Hangil in Neramba. Untouchable ki type ta khuji amaga unnabu yadaba soknabu yadaba no leiner ma potu sense ma lakpadu madai mana phause budu aduni dang sai gi khod nungai ba aduna ai aur kan da tawrami ba harauri ba tawri ba mayam oi politics ni kangbu mana pamba pamda ba maram di rajin khoi gi se pamdi pamoye khoina sum sanga ga praja se loina khoi pun lei gramina ba Madam the Prasanang Nangi Pamamisi Tabuktunina Prasana Pamisikarino Tabuktuneva Ishing Naranga Shem River Quigi Kamzong district. Ako Impal Manungda Tampaki Valley the Ishing Taktaba I am lady, Toti Ishing Taktaba. But whereas Kamzong Harbor district around the Creator University, 10% family take water Ishing Takrev. 10%.
वो इंजीनियर को प्राइज देना था, हम लोग भूल गया उसको। इंजीनियर वो ने हमने भी अनाउंस किया था वहाँ पे। अने सो आधा लाफोकने बादुगी इंजीनियर रिवार्ड पीछे उसको ख्याल कीजिए आप। अदुना कोई होय इलेक्शन शु लाया, इलेक्शन लाया कोई इलेक्शन की नहीं, बट अखोई की कोड ऑफ कंडक्ट लाक्तिङैदा अखोइना नहांखै तौजरम्बा तौजखिबा अदुगा हुजि वालहौरिबा पोट मयामसि प्रजा मयामदा यौहल्लम्बा तंगाई फदबदुगी खलगा अखोइ series of program तौरकपनि हुजि integrated education management system गिदा digital learning कैनोसी अखोइ स्कूल 313 अखोइ initially roll out तौग्रे 5000 tablet नि अखोइ हुजि यन्थोकदोरिसे मसिदैदा मरक मरकता कैनोगी रिचार्ज की पैसा लेती है मरक कंप्लेन लाकपनि मसिबसु को येंगदम अनो जे कैनोगी दि आसागा अंगवादी वाकर की दि बच्चाम चानी चानी अखोगी रिचार्ज तौनबगी नोगी थबक्तुगी मतुंगिना मदुगी प्रोविजन यावरी अदुना हुजिकी स्कूल की करी की तौगदोरबसिसु मसिसु रिचार्ज की सु खंदबा यारोए एजुकेशन मिनिस्टर अदगी एजुकेशन कमिश्नर नोय कैनो पीरगा नोमई पीरगा कैनो मरु पीदे यारोए अदगी गाड़ी पीसलगा थाव पीदे यारोएबा अदो मरमदी टैबलेट अमा लैबा ngamdrido स्मार्टफोन अमा लैबा ngamdrido रिचार्ज की पैसा सु लैरमोएबा सी खरा माइक्रो लेवल द येंगबम चंगे अदुने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की तौरइसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तौरइसे माइक्रो लेवल दबा अदुना नि भारत सी जस्ट विदिन द शॉर्ट स्पान भारत ngasi पृथ्वी की टॉप कैनो कंट्री सिंगी मनुंग द अमा वइसे मागी माइक्रो लेवल अदुना कोई एज अखोई गवर्नेंस द गवर्नमेंट ता लैबा मोइना गवर्नेंस पीबा मोइना कोई इलेक्टेड मेंबर मोइना कोई करी संगे द माइक्रो लेवल द आई पाइबा डिपार्टमेंट सिंग द फजना कंसंट्रेट तौर येंबियोने आई पाइना दिबा डिपार्टमेंट सिंग ऑनरेबल मिनिस्टर सिंग अदे ऑनरेबल एमएलए सिंग मागी कॉन्स्टिट्यूएंसी द करी करी मसिमाइना माइक्रो लेवल मैनेजमेंट तौरगा सरकार को पैसा दी वाते वाखल दबु लेरबा पैसा लेबा से रिसेंटली अखोई ट्राइफाइट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की औरंगने ट्राइफाइट की मखादा अखोइना सुमनगी सेल्फ हेल्प कुंथ्रा खतने अखोइना होगिबा पलाक अमखम पीरगा हुजिक सिंगी एरिया अमदी रूरल एरिया ट्राइबल एरिया we are focusing on tribals nupi ngata ni ko madudai da khoi huji ngakani sahi ahum gi manung da huji khoi 400 ki self group khoi seme sidai da khoi we are employing more than 41000 tribal women 41000 employed ori khoi si madu gi dang tang arang nahan se khoi moina aiga khoi unai ai kauraga मैम से मरमदी रूरल इकोनॉमी डेवलप तौर मोगी थ्रू दगी कोई फिसा लोन सा तौरी चली मैम से लाइसे अदुना मोइगा इंटरेक्ट तौकान मोइना वर्कसेट साबियो है वर्कसेट पामी चिंग अदगी ड्रायर उहई वाही सिंग दु सेमगा तौरकान कंगहनबगी पामी अदगी गोडाउन पामी है मदो अइना हंतकी चीफ सेक्रेटरी ने कोई फाइनेंस की मैम तानर कान RIDF की पैसा खरा कोई फंगेबा लोन ओइ लौबनी मदैदा कोई 26 करोड़ काइथोकान हुजिक अदुगुम्बा वाक्स चिंगी इसलिसे मयामगी मोइगी वाक्सेट चामग निफु वाक्सेट चाम निफु सादोरे ड्रायर चामग निफु सादोरे अदुगा कोई गोडाउन चामग निफु सादोरे अदुगी सैंक्शन तौरे 26 करोड़ सुमाइना कोई दरकार दुगी मतुंगिना खरखर मखों सोमबीबा मतमदको कोई मणिपुर से अपिकपनि बंग अदुगी टैलेंट मयाम hard working nature adagi sincere oiba kathokpa ngamba mayam amana khoi society se pullaga leibane ba khoi manipur sidi only the things driver do guide to goda ba khoi choi bai wane ai khoi na faradi ba khoi se phami ba khoi sina pulap phaminara ba ai khoi sina phaminara ba ne manipur sidi ba ha ai haido सही मंगा तरादा मणिपुर गुम्बा स्टेट भारत अखोइन टॉप ओइने भारत के मनुंग बट वी नीड
hard work, we need sincerity, we need transparency, we need micro level management. Adubu tauradiko, adugi tauragadi, adu koi kardi kathok patai, sacrifice to patai. We should think first of we, not I. I come do wine, I gi na dum hauragadi yaroi mai pakko yaro. I koi come do wine. What about us? What to do? We, I koi do sige, I koi do sige have a possible the busala di ko. Koi roi chokot pro. Ado I kai do no I gi di na salaga di oh yaro. Nangai le musi aduni I le number. Now we are going to transforming it. We are going transforming it to I koi. I koi do the I do me however, but I did in Miami out there. That is the philosophy. Aduna wapam kore thamjaraga asagi silche sing angawadi worker sing field the wiriba mayam punamak I punang koi salute tawjari adu goloina na khurumjari. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. Now we would be distributing smartphones and tablets to Anganwadi workers, ASHA, ANM and students. Beneficiaries may am same sadhana lebina banning sing jage. Ikai Kumnazaraba Honorable CM Amadi Lingbirakliba respected dignitaries na phone si distribute to binaba no look na haizage. Matang ming kauthok jage. W. Sani Chanu, Thangmaiban Lairen Hanjabam Lekai Anganwadi Center. Samukcham Rina Devi, Khagempali Panthak Nambul Mapal Anganwadi Center. Leshiwon Kasungnaw Dulalen AWC. Hizam Subadani Devi, Wangkai Ketel Asangbi AWC. NPRE Tera Lukram Lairak Makha Anganwadi Center. Anganwadi workers, please come on stage. TH Margaret Sagolban Lukram Lairak Anganwadi Center. M. Ashalata Devi, Tera Sayang Lairak, Anganwadi Center. N. Priyabati, Tera Nomaithem Laikai. W. Shantibala Devi, Yumnam Huidrom, Anganwadi Center. Vinish Naurem, Singjamai Makha, Naurem Laikai, Anganwadi Center. Oinam Soni Devi, Naurem Laikai, Lairembi, Awang, Anganwadi Center. K. Thoibisana Devi, Hairangoithong Anganwadi Center. Yumnam Gita Devi, Kurai Nandaibam Laikai, AWC. Yambem Umarani Devi, Porabi, AWC. Leshichong Saiza, Lamlongai, AWC. Koizam Someria, Sombung Headquarter, AWC. H. Bidyarani Devi, Khetrigao, Kaikul Ril Mapal, Makha Anganwadi Center. Hidam Babita Devi, Kongpal Chanam Laikai, Makha, AWC. S. Ayingbi Devi, Kongbal Aishram Laikai, Makha, AWC. T. Chandralika Devi, Thambal Khong, Ayangpali, Anganwadi Center, Awang. Thank you, sir. Mathang da kauthok jage E. Asha smartphones distribution ki damak S. Binokumari Devi, Sangaipat. M. Ibenungshi UPHC Sangaipat.
Pramodini, UPHC Sangaipat, Y Thaibema Devi, A Tombi Devi, Aribam Ruhina, UPHC Minuthong, Babita Oinam, UPHC Minuthong, PH Punyabati, N Sharmeli, UPHC Minuthong, Chandani Palmai, HWC Kongba, Nazima Khan, HWC Kongba, Asha Staster Linkat Piraksi, S. Bino Kumari, M. Ibe Nungshi, Pramodini, Y. Thaibema Devi, and A. Tombi Sangaipat UPHC, Aribam Ruhina, Babita Oinam, I. Bidyarani, H. Punyabati, Sharmili, UPHC Minuthong, Chandni Palmai, Nazima Khan, Pakiza Khan, Landhoni, N. Manau, Amadi N. Ibe Chaubi, Kongba HWC, Ganga, Gaishingmai, Cleopatra, Amadi Memicha, UPHC Mantri Prukhi. Mathangda Anmol tablets distribution ki damak ANM mayam ready oina ba ningsing jage. En Sharmila na hoga. Yare. Little bit slower. People are standing there. They're supposed to come and then they're supposed to give it in their hand and then you call the name. Okay, sir. Mathangda ANM Kaukthokchage, N. Sharmila Devi, PHSC Kaikol, Moirangthem Premjali Devi, PHSC Kaikol, Pungshumbam Indubala Devi, PHC Haingang, Irengbam Simata Devi, PHC Haingang, Mangsatabam Ranjita Devi, PHSC Moirang Purel, Sandhyarani Devi, PHC Oinam, Lilabati Devi Thokchom, PHSC Kainau, Premlata Devi A, PHSC Kainau, Ranjita Devi Ningthaujam, CHC Nambol, Shubhidra Devi Ngangom, CHC Nambol, M. Kherjulata Devi, HWC Mantak, Valneling Baite, CHC Sugnu, Basanti, PHSC Kakching Khunau, L. Hari Tombi, PHSC Thongam,
L. Minorica, PHSC Waikhong. Dasumati Devi, PHSC Haibong Makong. Taslima, PHSC Irong Chesaba. Amita Begum, PHSC Irong Kunau. Aitamu Devi, PHSC Irong Thokchom. And S. Binapani, PHSC Irong Thokchom. Thank you. Next is smartphone to Ashas for CMHA, Mingkok Thokchage. Langpoklapam Y. Romibala Devi. Thaudam Thazaman B. Devi. Stage Telenkat Piraksi. Langpoklapam Ongbi Y. Romibala Devi. Thaudam Thazaman B. Devi. Wahengbam Premabati Devi. T. Sanatumbi. Sairia Laima Moirang Them. Sana Jaubi Devi. Ibe Jaubi Devi Sanasam. Sajani Devi Konjeng Bam. Indubala Devi Ningthauzam. Bala Devi Angom Jambam. K. Malini Kom. Moirang Them Prameshwari Devi. Thoi Thoi. T.H. Purnima Devi. E. Thambal Devi. Mrs. Mormina. C.H. Chanchan. Shahini. Longjam Ibema Devi. Amadi S.H. Ibemcha. Mathangda school ki mahiroi sing kauthokchage. Lucky Yambem. Group photo amatang hana. May I request the students to kindly wait a few minutes. Mayam Anganwadi worker, Asha Amadi ANM ki damak khubak amtang khubichi. Next is the distribution of tablets to students from Imphal West and Kangpokpi district. May I call on stage Lucky Yambem, Kaisamthong High School. Hanzabam Daya Lini Sharma, Kaisamthong High School. K.H. Thoyenbi Chanu, S.K. Ideal High School. Hensi Laishram, Iboton Sana Girls Higher Secondary School. K. Ria Nandini Sharma, Iboton Sana Girls Higher Secondary School. Khumanthem Telhaiba, Ramlal Pal High Secondary School. Salam Pai Khombaluang, Ramlal Pal Higher Secondary School. A. Rezia, Praja Higher Secondary School. M. Kingson, Praja Higher Secondary School. Premika Guragan,
Kalapahar High School. Ria Neopen, Kalapahar High School. Neer Bahadur Chetri, Bishnulal High School. Sandhya Shiva Koti, Bishnulal High School. Kolchinthem Lungdim, Modbung High School. Thanginlal Sitlo, Modbung High School. Reena Acharya, Goma Devi High School. Pemba Sharpa, Goma Devi High School. Raju Tamang, Kaithel Manbi High School. And Vallal Moy Kipgen, Kaithel Manbi High School. Thank you, sir. We've come to the end of our program. May I please request Shri M. Hare Krishna IAS, Commissioner Education and Fishery, Government of Manipur, to please give the vote of thanks. अहनब मक्तदा तिनबिरिबा ख्वाई खिबिकपु कोकनोना खुरुमजरी अमसुंग इकाई खुमनबो उच्चरी डिपार्टमेंट की वैना मसागी प्रोग्राम स्कीम प्रोजेक्ट लॉन्च तौबा बेनिफिशियरी सिंगदा मखन मथेंगी येंथोकपा मदुगुंबा मयामदी थेंगनरगा ngasigisina akhanna boina Manipur sarkar gida top topa khenaba mahausadagi adugumba department mayam chungshannaraga akoiki IT enable mega convergence of health nutrition and education haibagi sigi program sigida lingbi raiba masagi khwai khibikpu aina थागतपा फोंदुकचरी अदुदा सिदा अखोइना लॉन्च तौकिबदा न्यूट्रिशन गिदा स्मार्टफोन पिथोकिबा AAW अंगनवाड़ी वर्कर्स दा हेल्थ गिदा ESR लॉन्च तौबगा लोइनाना स्मार्टफोन पिथोकिबा अनमोल गी मखादा ANM दा टैबलेट पिथोकिबा अदगी CM गी हक्सेल की तेंगबांगी मखादा आशादा स्मार्टफोन पिथोकिबा अमसुंग एजुकेशन गिदा इंटीग्रेटेड एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम अमसुंग डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म सिगिसे लॉन्च तौबगा लोइनाना छात्र सिंगदा टैबलेट पिथोकिबा सिगंबा यामना चिंग लेमलाबा फंक्शन सिदा वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज तौबगी खुदोंचाबा फंगजाबसी आइहाकी लाइबक फबनी It's an honor and privilege to propose the vote of thanks in today's auspicious occasion. I, on behalf of the organizing committee, would like to propose the vote of thanks to the August gathering. First of all, I would like to thank Shri N. Biren Singh, Honorable Chief Minister Manipur, who is also the Minister in charge for Health Department and Social Welfare Department, for his able leadership and guidance in improving the three social sectors in the state of Manipur, namely health, nutrition, and education. I would also like to thank all the dignitaries on the dais, Shri Leshemba Sanajauba, Maharaj Shri Leshemba Sanajauba, Honorable MP Rajya Sabha, Shri T.H. Biswajit, Honorable Minister Works, Power, Industry, Shri S. Rajan Singh,
Honorable Minister Education, Fisheries and Kada, Sri Bulchagin Walte, Honorable Minister Travel and Hill Affairs and Transport, Sri P. Sharat Chandra Singh, Honorable MLA, Sri Shapam Ramjan Singh, Honorable MLA and Advisor to Chief Minister on Health, Sri Indrajit Singh, Honorable MLA, Dr. Yumnam Radhesam, Honorable MLA and Chairman Manitron, Sri Ngamthang Hawkip, Honorable MLA, Sri H. Dinko, Honorable MLA and Chairman Manipur Building and Other Construction Workers Board, Sri Yamthong Hawkip, Honorable MLA, and Dr. Rajesh IAS, respected Chief Secretary, who have graced this function today by sparing their valuable times. And special thanks to Honorable Chief Minister and Minister Biswajit and Minister Rajan for their valuable insight, guidance and advice. Sir, we have taken due note of the need to work collectively with cooperation and collaboration being the key word. I am much obliged to respected Dr. Rajesh Kumar, Chief Secretary, Government of Manipur, for his constant support and input to improve the three social sectors. I also thank respected Sri Bolunmang Walam, Additional Chief Secretary Health, and Sri N. Joffrey, Secretary Social Welfare, for their contribution in making the program a grand success. The program could not be held successfully without the sincere effort of Director Education as Director Health and Director Social Welfare. My special thanks to Director Information and Public Relations, Director Mahood and Director IT for their support in organizing this function smoothly. Also the special invitees, distinguished guests and officers of the Government of Manipur, particularly from Health Department, Social Welfare Department and Education Department who are present today. My sincere thanks to Deputy Commissioners of all the districts of Manipur along with their district level officers, CMOs, JDOs, District Social Welfare Officers, DPOs, ICDS who are attending the program virtually. I especially would like to thank friends from print and electronic media who are covering the program in the interest of the public. Also the ASA workers, Anganwadi workers, ANAMs who are given smartphone tablets today and who are real machinery of the government on ground to fulfill our long cherished goal on health, nutrition and education. Also the teachers and their students who are given tablets today to equip them with the updated information and to broaden their horizon to make a bright future. Once again, I thank everyone present here for making this program a grand success. Thank you. Khurumjai. Thank you, sir. May I request all the officials to be present. Our CM is exiting the function today. Well done. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you, sir. Well done, well done. Sir, I'm very sorry about that sudden call.